Pedi Magareshu re na le bale ba rena go tswa ka kwa lefaseng la ka Louffontein ya Mmaboloholo ra ba le baeng ba rena go tswa kana ka fa le lefaseng la 8 Vlegter Bota motse Mollakoma a gomme a re tlo ba gapa e le ba babedi ka moka ga bona gomme re tlo kgopela fela gore jwale ka ge re tlo ja ka diatla tše pedi Magaresho nako e tloga e ba bohlokwa kudu professor ke tla ka mo go wena ngwanesho ke no go fa sebaka se nke o no tatamiša motheletše go le lekgausi mo a re theleditše go a le gona professor. A ke go tame malome ka kapa a ke go dumediše ke boe ke dumediše batheeletši ba Motse Community Radio Station ke boe ke dumediše baruti magoši ke dumediša batheeletši ka mokana ga lena go le mo le lego gona Magaresho go bohlokwa kudu go dumediša ka mola dikgokaganyong tša leago ke a letama ke re dumelang ke Phahlo Mošou ke dumediša malome ka kapa crew ya rena ke dumediša balli ba rena ba bošegong ba lekgono ba go tswa ka Louffontein ya ka mola Mmaboloholo re a letamiša Bagesho le kae re gona re tlo no rata re le hlaboše lentšu gannyane gore re kgone go kwana nako a rena Magagesho ke ye la mola se re se kgopelang ke gore ge re thoma ditaba tša rena le nape le no tsena ditabeng thwi sa tlho le jika ka mo wa e bolela gore mang wa ga mang nyaka thušo jwang then ra kgona go tswela pele ka ditaba batheeletši ba kgona le thuša magaeng ba kgona le thuša batheeletši kua gae le bona ba kgona kwa taba lena ka pelanyana re thoma ka mme o mofe mo malome ka kapa ke nagana gore o mogolo wa kere ko mofe wala a boletšeng le nna o ke lena kgaetšedi aka napeng le fegoleng se borala ka baka la re mampia a tloga a lapile melala sa mathomo e no ba madume le introduction ka botlalo ngwanesho ke moka wa nape wa re solela Thobela Thobela nna ke nna Khutso Kgwete ke tswa motseng wa Louffontein ke tsamaya le ngwana Gesho e le go Bonolo Kgwete re tlile pitšeng tše kgolo re tlo kgopela thušo ka lapeng a re lokele ke selo sa le re hlokagalla ke batswadi a botse ke kgale dilo tša rena re sa sepela gabotse so ke itše ke theeditše motse ka bona e le gore nka ngwalela motse ka tla ka kgopela thušo ka gae go hlagile mahu ile a mararo go hlokofetše malome go a hlokofala kokwaka hlokofala mama ka gae like a ba re hlapiša ba re iselo ge re tšwa ba re botša ba re na le leswiswi mahu a gona a tsamaye gabotse la mathomo la malome o hlakahlakane hlogo then a feta a robala lampi la kowa go lona no ba bolwetši jwa go tlwaelegileng la mama lona le makaditše cause o hlokofetše le motho reng gore o bitša batho ka maina lula gagwe o no tšea ke lona ke gona so ebile a re kwane le ka mo familing kore a ke tse gore le gore re bakang nka bolela maaka nka bolela gore re bakang nna le mmangwane a re go sa le mama a hlokofala sa re mmona lona tšatši leo a tsepela o fihla le lehono ya o sa gopola tšwela pele ka tše dintše di go tshwenyang kgaetšedi o monnyane bothata bo bong gape ba ka gae keng nna bothata baka kare sale ke ka poloko mama zanka ka no hlapišiwa mola ke ile ka gapeletšega gore e be nna ke ya mmushareng so ene loka sale yona nako ela mmangwana a tsamaya o ne o tloga re botša re la bona lena ka mahlo gore na sebe se ntliša mo keng so se ra gore na le lena a go swana gore ke le founela or ke bone vele azanka no founa azanka no a sa tla le kwa gae le babile date ya dikapolo a gone le mothomi one ai ba gone batho ba tkareng ba ile batla go no tla mmamogolo a mamaka wa ba yena a tlang kua
gae re ile ra tsona le sesaka re o nyaka thušo e re fihla ku ba re botsa gore mama a robala and mola ka nnete wa ka ba sa robala cause ke ile ka mmona a mpotsa re yena o motsong o mso gaufi le ma ba dulang so gona mo a kgone go kuša re go reaga o bona mamago alright why wena o ile go hlapiša stopo sa mamago le ngwana bo ausi ya go ba le gona bo mmangwane ba le gona bo mmamogolo ba le gona basadi ba kgoro geno ba le gona ka lehola mama a sanka go ba le motho ka reng o mogolo ile a ema le rena like ke ba tlhalosetša ke re gape re tšo saenela stopo mmušareng ka gore be le se gona ke ba emetse go fihla ka bomathung sepetlele ba mpitse ka 8 ya foro ka ema go fihla ka 2 o'clock go ne le bao ka reng ba dula gausi mare le o mewana zanka a fihla mare sesaka o ile a kgone go tšhaiša mmerekong a tla mola nna e le nna ke tshwanang le mama ka kafane ebile le mmušarole o bone ngwane le ka mainaka ka tsamaya le sesaka ra saenela mohuku kwa sepetlele gore mmušara wa motšea mo bekeng ba tlile Tuesday mama tlhokofetse Monday ka masa ka Tuesday batla a ba fihla ku ra ba botsa ra re ka kwa mmušareng ba le ba retle ka Laboraro le ba bagolo ba gona ba ba fanang ka kgwete mara zanka ba emelela mangwana ka yena o ile a re bona maena le mama ba ile ba gahlanela monna ba ka se kgone o ya mmušareng okay ka Laboraro a zanka wa ba le motho a ileng a ithaopa ka tsamaya ke noši ka kona le ba mmušara ke boloka e tla ba nako mang jwang then Friday mo bekeng ra ba hlalosetša ra re kwa mmušareng ba ntlhaloseditše gore gape go ne le gore go apešiwa stopo sa hlapišiwa mola nna ke sa tsebesele ke le ngwana bo mmamogolo ne ba le gona zanka wa ba lomi one a ileng a ya go emelela a tsamaya le nna motho a ileng a tsamaya le nna ke mme mo mongwe wa ka so a re yena o tla nkhapa so ka tsamaya le nna Friday le monno mongwe ke ka mo familing ke yena go ba omanya re le ba bagolo le tla jwang gore le gane o tsamaya le ngwana balla mamogolo a re yena o tshwenya ke maoto o godile ka segone ka tsamaya le bagolo le mosadi o mongwe a thethaopa a emelela tsamaya le rena ra ya kua le bona mara tlhoko a sanka ba re ba no dula ka kwa ntle nna ka tsena ke noši se se kompotše mo ka nako mama go fetša go robala ba le founela sepetlele o ile sepetlele o no nnoši sesaka o tšhaišitše mmerekong o ile wena le sesiago ba bo mmago a go ne o mote ya tlileng ba tlile ka moswana gona go tlile mmamogolo and then ge lo laelela mamago kua le molaeletše goba le no saena dipampiri ba tšea mamago ba mo iša mmušareng wa lena rona re no mo saenela a tsamaya that's why mmago a le botša re a ke gona ka gae mo lena le tsebang gobane mmago ga a laelelwa go tloga ka gare ga sepetlele le fihlilelano saena dipampiri ba le ba motšea ba tsamaya ene phošo ye e riagetše ka lebaka la gore batho ba bagolo ba be ba santše ba lefe tlhahlo yeo be ba se gona o nkwešiša so batho ba bagolo ba be ba santše ba lefe tlhahlo a batla so taba ge e le so ke phošo go tloga kae ku mama wa gago that's why a lla re ngwanaka ke a go kwa gore o nyaka go bona ke loka mara ke palela ko go robala o mpona ke le malapeng gobane mo ke leng gona moya wa ka wa tlaišega so problem e so e hlotše ke ba bagolo solution ya gona ke gore santše re tle re ye go beakanya re ye go tšea moya wa mama gago a ye go robala ka kgotso a tloge go ba malapeng a batho a ye go dula gabotse phupung mo a robetšeng gona okay ka nako nngwe ka mogae ka dinako tša go swana le tšena re ne go gahlana le mathata mabapi le tabeng ya di-family go ne family tše dintše e leng gore ba no kry-a ba le gogiša boima kudu ge ba santše ba le thuše ka mahu ge batho ba sa nyake ba tlogele o ka se gapeletše batho go dira ntho ba e tsebang nto mathomo lena le bana re ka se re ba bagolo be ba santše e be lena le ba botšang gore le direng ke bona nke be ba le boditše gore tsela ya poloko e sepela so wa ikwešiša ke kole go bolela nto nngwe gore dimmušareng dilo ka moka dingwadišitše ka wena o ne mongwage mekae ke ne 27 o ne 27 society ke sa gago
mara le se sa ka bane sa gage ne ke no kgotarabolo ke ka saka ka re difane sa ka le sa mama di a swana se sa ka mo la paseng a di swana o thomile go ba le society o ne mengwaga mekae ke 27 be ke thomile berekana ka re be ke no 23 years oh o berekile kudu sesi o phadile batho ba bangwe ba e leng gore ke batho ba bagolo ba no hloka di-society o berekile thata o bontšhitše gore mothola ke motswadi ya gago a kere re ya leboga re fetela jwang pele magagešo tsenang ditabeng re kwele taba ya magotlo re kwele taba ya lapa re kwele mahu tsenang ditabeng re kweng gore go ria jwang le re magotlo a riang magotlo ke kwa gae a re ja bana gore a re kgone go kuša gore ke a tlhago ba ke yang a re tsoga a no tsoga re jele maoto a re jele ka mara a matsogo ra leka gore re apara makousu mo ka moka a no ja le makousu ane nke o sa le gona mo tabeng ya maoto masokise ao e lego gore magotlo a le ja maoto ge le apara masokise a no ja masokise a ba fetela le kua maotong taba ye e ne nako e kakang e diragala goba magotlo a ja bomang maoto goba a ja maoto fela matsogo mmele go diagalang ka tiragalonyana e ya magotlo a re ja maoto le matsogo ge le tsoga a le kwe lena ga le ngata-ngata wa re kosele re no bona ga re tsoga a re jegile go ne le loto le lengwe le o nthometseng lona mola WhatsApp mola o mpontšha gore ka nnete ruri magotlo loto la gona shele wa le bona malome ka kapa ke la mang ke la gago goba ke la ngwaneno ke la ngwanaka ke la ngwana gago le be le go le ba kae ka gae ke nna le o fela le two fela and then mmane a lena o dula kae le bana ba gage o dula ga Mashashane ke bogadi ba gage goba ke ga gage ke ga gage ebile ke bogadi jwa gage and then ka mo lena le dulang ke ga mang ke ga kokwaka o ke ga kokwa lena ga bo lena ke kae mama ka o tlhokofetša a Sneston ba dula le monna mara a sa monyala like o no dula le yena monna a na le motse le gale and then mo tabeng ya go ngathega maoto le dira eng ge magotlo a šetše a le jele maoto le ya dipetlele le ya dingakeng le ya kae a re a fela pageng ya ka kapa maubane le page ya Dr. Mremi ka nnete ruri le ya bonagala loto la ngwana wa kgaetšedi ya rena mo e leng gore magotlo a tloga a tšere karolo kudu kgaetšedi ya ka no tšwela pele ka tše dingwe gona mo tabeng ya magotlo ke kgopela go botšiša mo magotlo a na le nako e kae a thomile go le sahlela ka gare ga lapa a segale a ke ona ngwaga oke ke no re ka bo February a segale a jira tax a ja motho a ja motho kore le ge le a thia ka retex a ka sijo a ja lena le di bucket tša maope no a re kgone o bea re ka se bee sijo mo a nyaka bucket a bopu e tswaletše a tlo engatha o fitlhela e tsena ka kwa gare di go gona di-bucket tše ka reng di ngathegile magotlo ka bogolo ke a makaka lengmutla ke a magolo a le kana le mebutla le ke le mola corning ya soft gona bona re kile le gole le mahlo a magolo le tsebetse golo wa kgona le bona straight a sala mannyane magotlo a thomile go ba gona mmago le na sa le gona na se tša hlokofetše nke le mpotse mo dikgaetšedi tša ka tše pedi ka bophelo ba mmago lena ne mamago lena go kwagala gore o ba a ne le motho o ile a nyalwa mmago lena a sankantšhetša magadi ba motsebetse kala ba rekeng ba no kokota that's why ke botšiša gore mmago lena o ile a nyalwa goba go riagetšeng gore mama a fetše a sepela o ba dula le monna o ga bona and then lena le gola le golela kae ga kokwaka
ga kokwa lena a senkela ya mo mama go lena ba le gona a ke gausi le gausi be re no ya mo mosagareng re boa re tla ga le yena ba etla ga etetse ga no ithobalela ka mo ga gabo okay so thuso e le nyakang kudu le nyaka thuso ya go raka magotlo ka gae le nyaka thuso ya go hlapishiwa le suswila mmago lena le nyaka thuso ya gore mahu a labileng gona ka mola gae ba robatšiwe batho bale and then ge re ya le ditaba pele a kere so yeo a se probleme ke tlo le thuša ka yone di-family tša bolena lebaka eng le tšona mo e leng gore le palela ko go thušega mama e beile motswadi o mongwe o sešetše na a ithatela jwala ka kudu kore le gore le society o bonaso ne a sa tsebe ne le mosadi o mongwe ono dula a noile jwala bale mo familyng ne ba sa mtšee serious le le gore rena ba gore go nee mediro re ya mme re setse re no bona re mola ba re hlaola like a ke kuše re ne ba ra ba dutše ba bolela eng bo kgone no bona ra mola gona ke a te gapeletša so ne ba sa mtšee serious mama gago and then lena ge le lebeletše go ya ka lena le bona o ka re mama go lena diphoso tša beng a di dira o ba dira eng le eng le eng le eng ye e dirileng gore le ba gabo ba nape ba mohloya le mo e leng gore ga a santše a bolokiwe ba mo neelele ka lena bana ba gage mama na phoso tša ge be ke no tsea e le nonwa go nwa jwala le go tlatša lešata plakile ke tše ke se tsebang mara ba tla le tša rena bana ba na re tora se tša rena a tabile bele na re botša taba tša rena a tlatše lešata kore ebile a emele kwa pateng so mara go godiša ke motswadi wa go nwa jwala sese ka gae ka gore re thieleditše ke batho and then mo gongwe gone batswadi ba ba e phepang ka thabo la mmotlana kgolo ya gona e ba jwang so nna nako ngwe ke no fela ke re e ya ka gore wena ngwana o jwang nna mma go rena gore o tloga gale mama e le motho mongwe wa go tenwela jwala go šetše mara rena re swanile ke no rela re mara e ba buang kgodišo ya gona mo go lena like maikutlo a gona a reng di-challenge tša gona ke eng gona wa ba because dilo tše ntši a gona po kry-a ya botswadi ya ka go felelela ka re a šetše selo a gone nto a ka go thušang ka yona o swana le ID nna ke swane ke sokotše go kry-a pass ke godile ke sene ID ke kry-ile malobanyana ke bala grade 12 le ona a gapeletša ke di-social worker gore a ndirele ke sokotše tše dingwe dikole ke re ke a tsena ba ra nyakega pass ke senayo kore ga botse kgaetšedi batho ba swanetše ba lemoge gore go godiša kore go le motswadi o enwa o ka fetša o ria gore bana ba gago kudu ba go swana le lena ba makgarebe ba tla ba kry-e ba gola ba šetše ba tepha banna e se nako o nkwešiša le ka fetša le dira dilo tše di wrong because ka nako e le santše le galemwe mme o kgoši ndena a kgone go ka lefa maele gonne le ka kua lapeng le le bolelang ka lona ke la kokwa lena malome a lena wa lasbon o santše a šale ka mogare ga lapa le o kae o tlhokofela malome a nae ba se nae and then ka mogare ga lapa le go šetše lena le ba babedi bana ba kokwa lena ka moka ba tlhokofetše o šetše mmangwane ntlhalosetšeng ka mahu a hlagang ga bolena a e ba mahu a majwang malome o hlakahlakane hlogo malome o ile a latlhagela ke mogopolo a feletša le gore a bola ke setšhaba a bolaile motho malome a lena o ile a ria phošo a go tšea bophelo ba motho a mmakišang motho le rena re tsebe because re be re motšhaba kore malome o lolele go ya le ka mokgwa nna be ba ntlhalosetša bo mmangwane le kokwaka le bomama malome o lolele le ngwana mamogolo wa gage so ba lwa ba ntšhana madi ngwana mamogolo a tsamaya ngwana mamogolo ba dula motlhaletse a tsamaya a ya gae ka madi ale so a fihla kua mama gage ka go kwata ba tsamaya ba bereka ngwanola so malome a thoma hlakahlakana mehlakahlakanela a thoma a bola dikatse a bola eng a botša mama gagare batho ba nyaka gore ke bolae lena so go afeta gore ke bolae lena ke bola dikatse so a fetša me reng gore a ntša a ba jwa ka mokgwa nna rata mo motšhaba ka molapeng re tšhabela
mo go meretsana ke reka masanjone tšhabela moo gore o bolaile jwang ausola nna re tse because be re se gona bo go se motho be re tšhabile be re se gona o mo dirileng auso o mo tlhabile ka thipa kore o mo tlhabile ka thipa gating ya bo kgarebe sa apara o be a ratana le ena aowa kgarebe wa e be e sa apara a ke tsebe because toulo e a rile o thota re kry-ile ka mo jarateng ya gae e reng gore kgarebe be e tetatile ka yone ema pele malome lena le kgarebe gore ba tla ba šala ba gahlana o a se apara toulwe malome ka mogola ba hlakahlane ka gona le kgarebe ba ka se bolediše mara gore kgarebe e tlile jwang ka kua gae malome a ba e bona ba ikitimisa go fitlha gating ya gabo a re tsore go tlile jwang nna re no re ziba kgola go noraoa malome lena o bolaile motho re sa re tsebile gore malome lena o bolaile motho ra re ziba e nngwe gape ya gore ba mmolaile ema pele sese lena ge le tepotsa gore wa phoso ke mang gare ga tabatše ke rela lena ge leno ba le nagana o ke malome a lena o ke o ba mmolaileng lena ge le nagana le bona o kare o a phoso ke mang gare ga batho ba babedi ba nna go ya ka nna be ke bona kare malome cause batho ba reng gore ba mo rile ka mogo ba bona and a botsa mama gage so auso ba mo rumile ka mogae ko mongwe wa bo batswadi ba reng gore malome ka ba bitsa bo mma go bona so a kgone ke gore auso ba mo rumile ka kua gae gore a tla rieng cause malome nna be re tsamaile rile mo kerekeng mo be re tsenang gona a ena a setse a noši le bošego ke rela gore lena ge le lebeletše le bona o kare wa phoso ke mang mo gare ga bona le bona o kare ke auso ene why if ke auso a bolaelwa gating ya gabo not gating ya bolena so le rena re diputša gore nto ba e apere e nyakang ka mo gae e tlile jwang e tlile le malome a ke re malome o bolaile ko malome gape yena ga fetše o ria molaoto wa gage a tloga kose yena a tloga moo ba se tlhole re gore a ba sa nagane le gore o rileng motho la ba se shapo kore tsaka ka mokgwa ba senshapo ka gona ntate moremi kore a sanka ka no bona ba re motho šole kua o šešarekane monagano kore ka mokgwa le ba leng kore ntlhalosetse ba se shapo a dirang kore ba bolaya diphoofolo a kere a bolaya diphoofolo tše mama ga mmutšhare wa o bolaya diphoofolo tše a re batho ba bošego ba re ke bolae lena ba bolaya diphoofolo dipudi dikatse ka moga bona dikatse a di bolaya jwang dikatse tše a no di bolao kry a di epetse ka mongokonong wa mollo ka mo mongokonong wa mollo a di epetse nabile mama ga mmutšhare wa egane o ria so a re nna ba nyako gore ke bolae lena so a ke nyako o bolaya lena ba nyaka madi ka motsong a ke nyako o bolaya lena ke re bokaone ke bolae phoofolo ke kwa o kare o wa hlakahlakana kgaetsedi yaka ke kwele gone le mo o bolelang gore kgarebe le ba be ba le rumile ka ga geno go ya ka nna mara why malome a mmolaetse ko gating ya gabo a se a mmolaela ka moga geno es a be a le ka ga geno a rumilwe go ya ka nna ke nagana gore mohlomong maybe a ke rebe ke se gona a ke tsebe ke re maybe ba tlile ka kua gae malome a mmona then a mo kitimisa go a mo swara gating ya gabo why o sa nagane gore malome a go ba ba lateletse ka kua gabo ka mokgwa ba leng ka gona ke ka mokgwa kore ka mokgwa nna be ke mmonang ka gona be ke sa nagane gore a kaya ka motseng ya batho kore malome ka kapa ke nyako botšha se se potšišoe wena o kwele mang gore kgarebe be e tlile ka kua ga geno ka mokana ga rena re no nagana so ka baka la gore a ke re bone seaparo ka toulu and seemo sa gage be se seo re ka reng a ka tsamaya kore be le nagana maybe malome a ka ba a phaile theto ka gang kore a go ke rena a ke tsebe because be re se gone ene if e le gore kgaitsedi ya rena o be a se a apara and then
stopo sa gage ba se kgweditše a se a apara a bolaile ke malome a lena go ne le dilo tše dintši ene toulo e šetše ga bolena e hlobogile jwang toulo ga ga bolena ene wo ba tšhaba eng gore le rena a re tsebe and then potšišo nngwe še malome a lena ba mmolaetše kae gona mo manganeng kae ka gae thabeng tseleng ba motšere ka mogae ba mo isa thabeng ba mo lateletse ka mogae nna ke re ka mogae re kry-ile maswika e re maphodisa ile re thota ba be reng gore be ba le gona setšhaba ko se rena fela be re se gona ba re ba mo lateletse ka kua jarateng ba mo fotšha ka maswika then ke ga e tswa a ya thabeng a ya utama a fitlha mona thabeng a utama ba ra bona ke monna dikgomo then monna dikgomo a botsa setšhaba se gore motho le monyakang šola utamme kae right a gone molato and then ka moraga ga lehu la ngwano wa modimo a bolaileng ke malome ya lena pele malome ya lena a ka tle a hlok le ena a bolaiwa go ne le ka tsela ye mohlho mongwe le ileng la kopana le di-family la le ka go kgopelana ditshwarelo go ba la lokiša taba ya se malome ya lena a se dirileng a bona ka mokgwa o reagetseng cause re feletse re thuthile ke maphodisa a reša police station then police station ko wa ka ke ga tlo nyaka batho ba ga mo letebejana buta ga tla mo tša mo letebejana o boloketse gona mo Lufanteni malome a lena and then gone jwale kana le dula Lufanteni and then ditiragalo tše tša mahu di diragetše kae manganeng o manganeng all right batho ba ka se be le boroko gore botle bo be gona ka molapelle bo tlo nyaka gore re tloge re tla go lebelela go na le nto nngwe sese le dutse le molwetši le mmona re motho ke molwetši le mmona re motho o diallo tša go se gonagale la se motšeela se mo išengakeng ba ile le mo išitše sepetlele ba ya ebile mama ga decide a botsa ba na le maatla mama ga decide a botsa maphodisa a re kgopela at least le no mothunyang loto ba eng le go ba re kgone mo swara re a kgone kry-a thušo maphodisa a re a se molao wa rena o emapele motho le ile la mo iša sepetlele re mo isitse ngakeng a ya folanyana o kobala a tšhaba mara le gona gano bona a tsena gae batla ba misa ngakeng gape ba mmone gore gape jalo ka re wa thoma ka yona kgwedi e tee gape o ka re tlhokotlhakane 4 months cause ba molele December potšišo ya ka e re salela mo iša sepetlele na sepetlele nako tse a decide gore maphodisa a mothunye ke a nyako misa sepetlele a re bokaone o ne motlhaba tshwana eno ba molwetši a gagwe wa motlwaetseng a re lehung la mmago kgaetšedi yaka lehu la mmago go diregileng o ba jwitše go diragetšeng ka lehu la mmago lehu la mama a bajwa mama o bajwa gore a bajwa o no tla kua ga e sontaga a etswa monneng wa gage gona mo ba a dula le ena a tla kua ga a fitlha awa a nkera ke tlhatswa wa šene a tša kobo a la fase a robala ka mokamoreng tiki na ke fete tlhatswa wa šenela ke re motho le o ne o bolela batho o no re bathuši ba and batho ba ke a ba tseba e le yena a reng wa ba tseba nna ke a ba tseba ba bolela ka maina ba bolela ka maina re bathuši ba poteng gore ga botse le nyako ntshekisa le nyakang kokwa go yena o hlokofetše jwa o ba jwa nna re kwa ba re ba be le sukiri yena a senka bitša batho yena o tlokofetše gabotse ke yena o ka reng re o tlokofetše gabotse okay taba ya malome a lena ga etšedi yaka sa mathomo ke kwešiša gore ka lebaka la ge go be go ne le dintwa ka nako a bolawa kgatlho ka maswika ke ne nneta gore moya wa gage le yena o ka kry-a o se wa tšeiwa gabotse a wa tšeiwa sa nka raya le mo ba mmolaetseng gona sa nka wa iwa gobane le tlogile go tšhabiwa a ke re le thuthilwe go thothe mmola ga motse ola ka lebaka la ge go be go ne ntwa ba šireletša lena go ne le kgonagalo gore o ka kry-a gagabo lena ba tlogetše medimo ye mengwe kua morago
mara ke kwešiša gore nto e diraga ke tiragalo ya neng ke tiragalo ya ngwaga 2010 ya 2010 ka morago ga mengwaga e mebedi goba e meraro le ile la boelela la nwa go tšheka kua maropeng gore go jwa a sanga raya sale sa re nwa re ile o thota fela a sanga raya feletša re boetše lebaka la gore ba le thutiše ke lebaka la gore be le dula le molwetši o e leng gore ka kgopolong ga gabotse ke a ba re thutiša ke rena re no decide-ang go thota lena be le tšhabang ao ko rela ke wa ka ba kgopišegile tebe ka mokgo ngwana gage a hlakahlakaneng ka gona kokwago o thutišitše ke ge ngwana a hlakahlakane kore o bona gore o fetse o mmolaya a napa a tsamaya lona tšatši leo mamphodisa ke re ba re šireletša ba re tšea ba re tša police station then mara nto ngwe lengwe ya gage e šetse gona kua gae that is why moroka a re le tlogile le tšhaba le tlogile le tšhabišwa ke maphodisa kua a le tšhabiša mphakati wa mo lebeng le dula gona nako le be le dula kumanganeng magotlo ba le gona ba le gona magotlo a beng a le kua manganeng go njwala ka mollo Fanteni wa tseba go ka bona ka gaene go na le probleme ya gore ge batho ba hlokofala ba fafahle o tsebe gore go na le letswa le le kitimang ka mogare ga lapa cause e ka sebe mamago a bolela a fafahla a bitša maina batho ya ba malome ya lena ngwana bo mmago a boa le yena a fafahla a bitša maina batho mme mmago lena o robetše lehu la gabotse mara go bontšha gabotse gore go na le bošaedi bo bo bileng gona ene bona o hlokofetse mmago go hlokofetse malome pele malome a kere wa hlokofala koko wa hlokofala kokwago go latela mang mama go latela mamago nto santse le tsebe ka stopo sa go bolaiwa batho ba le ba ga bo stopo sela ba tlo bereka ka mokgo ba ka kgonang ene go ya ka gore letswa le ba le berekile ke le jwang ga ile re ke letswa la molokwana rite le tlo sepela ka mogae le latelana so le ka fela ka moka go shala dikgogo di nnoši la pala tswalla ba le thiba ka moshasha go ya ka gore batho ba ba berekile letswa mo ba le berekile ka mokgwa mohutamang ba ikwešiše ene nto ke nyakang go le botša batho ba le be ba šireletša ngwana wa batho wa bolailweng gobane be le sa tsore ka letšatši leo a butia lena o tlo bolaya batho ba ba kae kua nageng ya beng a dula go yona nnete ka molao wa Afrika ba re ga ra tshwanelo tetšeela molao matsogong re bolaye motho ga a dirile molato re santse re bitše maphodisa a tle so gona mowe ke sola le maphodisa a beng a tlile kokwago a ba botša gore tšea motho ba ganneng go mo tšea maphodisa a na le tsela ya bona ya go bereka le motho ge a gana go namela ka gare ga koloi e le ge e le gore re nyaka tšhireletšo pele a khosa damage ye e rileng ba ikwešiše ge re ne bothata motho a rile tiragalo ya go swana le ya malome re bitša maphodisa ra fa maphodisa man power rena re le setšhaba sa gore motho santse a tsamaye mo lefelong le a ye go kry-a thušo not gore re mmolaya cause o tlo mmolaya ba le bulela case ba ikwešiše ndane la riang la swaro ke bona o ka re o nyako bolela mama nna e nngwe e mmakatšang ka lehu la mama gore ke se ka kweša gore mama ka ba jere keng kore o ile wa ba le auso mong ka mofamiling yona beke mama go tlhokofala ka yona ka re e be la bone a founa re ke gopela o botse mama gago a tle ka mogae ka pela mme wa gona ke ngame a ka tsogile a go file le ranta a bitša mama ka re nna be ke mo tseba mama gore ke motho go te ratela jwala ka ra wa re ke go iša ke a tsa gore o ka seye a ke go fegeletse ke family ka kwa gae awa ka tsamaya le ena e ke fitlha kwa ra ke re a mreketse jwala a mreketse jwala bjola a mo fare ngwana gešo swara o nwe jwala jo mara o rie gore o mphe empty ke go pheta taelo ka yona mama ana jwala jola ka mokana ga bona a mo fa empty lona ya re labohlano mokibe ke ya re e bo le friday ya re mokibelo sunday mama hlaka that's why next a kushura a ka ba bothata e bileng mo wa tseba ga etse diaka motho wa ješwa garagane ne ene ke kwešiša gore go ya le ka mokgo seemo se leng ka gona le bona gore mmago lena ka ba bolailwa kere ene ka lebaka la ge le be le sola gore mmago lena o bolailwe ka go tšhellwa ka jwala
why ka nakola ya lekhu ba fetša go tšea stopo le senke le suggesta gore le bitse ba pathology ba tle ba motšee and then ba kgone go ya go checka gore mama go lena ka ba filwe poison or jwang nna ke botsiste ku spetla ka ra botse ka ba le bothata ba motho ke bile ba re bona wa ke natural death bona ba tsebe mmago o tsene sepetlele o tšere matšatši a makae pele ka robala ke le lena e re fitlhela sepetlela ka re ne le ma 10 ka dulana le yena ka ma 12 ka tsamaya ka one shala tlhokofala ya masa and then o tsene sepetlele ka lehlatso ka letšhollo o tsene sepetlele ka eng nna re mphapo like a re mmele wa gago so wa gwa ka betha ke stroke lotulela ka monare wa gata le fela le kobens ana ba ra ba motsamaiša ba mona metša witše le mogalemile ga kae ka taba gage ya gona jwala a re mogalemile gantši o paletše batho ba bantši ke mmile tša di-social worker ma-teacher o re paletse ke gale a inwa jwala nna re no tlhalefa mama a inwa jwala okay a gona bothata gaetšedi yaka thušo ye le e hlokang le tloga le hloka thušo ye e tseneletšeng and ntongwe ke nyakang go e bolela shi go setšhaba sa le ke manganeng go setšhaba sa ka manganeng go bohlokwa gore ba le dumelele gore le tle le tšee moya wa malome wa lena lebaka e le tabeng ya gore ge ba ka se le dumelele go tlo ba le batho ba ba lahlegang ka mola sekgweng sa gabo bona motho ge a se a tšeiwa o khosa ntwe re ibitsang gore ke sauwe go ne ntongwe batho ba no re go ne sauwe motho o no tšea ke sauwe a tetseba ya kua a no makala a šitša le nageng ya sa itsebeng ke lebaka la gore o gatlana le moya wa mohu ka mogare ga sekgwa and then motho o a go tšea o a go timetša go iša tseleng ye e sa nyakegeng so setšhaba sa manganeng ge e le gore ba thieleditše radio e ya gabo rena ya Mutse Community Radio Station go ba gona ka mola dikgokaganyong tša leago go bohlokwa go lena gore le nyake mpudi re sepeleng re ye go tšea serithi sa malome wa lena re se tloshe nageng ya manganeng naga ya gabo bona segwa sa gabo bona se hlweke malome le yena moya wa gage o ye go robala ka khutšo mara ntwe ke nyakang go le botša yona lapa le la kokwa lena le ne le bothata go bontšha gore lapa le la koko le ne le bothata le balela gore batho ba hlokofala ka go latelelana mahu a tla ka go latelelana ke a kwa gore go ne le batho ba le sa ba tshepeng okay re ka se ba latofatše ga jwale mara re na le tsela ya rena ya go bereka gore ba ileng gore ba jile mama gago ba tswelele le molaleng but before re ka bereka le tswaleng re santse re lebelela gore nnete mama gago o bolaile ke ba goba mmago o ja ke matšwa a le a tshenyo ye e leng gore e hlotše ke ngwana wa gabo na ge e le gore o ja ke matšwa a le e leng gore a hlola ke tshenyo yela e leng gore e rile ke malome ndane re a popota re a ga bo mohu re a popota ra re batho ba modimo go fela re fedile banna re gopela tshwarelo re bolelele mongaka wa berekile mola a eme rena re tsebe selo then mongaka o tla ya go bereka a emiša letšwa la gage ka mokgwa ka gonang so se nna ke nyakang go le botša sona ke se lapa lela la koko ka mokgwa le neng madimabe le neng mathata ka gona le neng mahu ka gona le dutse ka go lona le tlo le imela ona magotlo le a jang batho le tswa le sepela ka mokgwa wa go fapana le ka fitla ka diphoofolo le ka fitla ka meriti le fitla ka mokgwa wa go fapana a go kgona ga le gore legotlo mmere kwa lona le gane go ja dijo tša ka gae tše e leng gore ke marathana mmere kwa lona le je nama tša lena why legotlo le santse le phela ka dinama tša lena ke legotlo le le buang la go lekana le mmutla ke legotlo le le buang la go tseba gore mo ke gone chefi ke tlo kwa ke legotlo le le buang la go no nyaka go phela ka lena mo go neng magotlo le tsebeng gore go na le mokgwa wa gore go sepela go na le thokolosi ye e leng gore e tlo fetša e te phepa ka mebele ya lena ke bona o ka re go ne le mmangwane ore ke mamogolo wa bona ya re ka no tsena le yena ra kwa gore o reng ka lebaka la ge nako ya ba sa leka go re kgokagantšha le yena mola ke kole kgaetšedi ya ka mo a re ka lekhu la mma go bona mmangwane o ile a re mo go bona se beng se motlišitše mo gae se fedile ka mantšwa mangwe e ra gore ga go sane se e leng gore se tlo mmuša gape ke kwele gabotse go tloga mola mmago lena a hlokofala mmangwane o ile a boa gape
a seng ka kwa gape mmangwane šomo moyeng Mmangwane Thobela le theeleditše motse community radio station ke ngaka moremi wa bolelang ke ne le yena malome ka kapa ka fa ke na le sesi ke bonolo ke na le sesi ke khutso bana šiba ba hlaka mmangwane mohlako wa bana ba le a o tseba a senke ba go botša selo ke bonolo bonolo o bolela nnete a re ka lehula mmage ke yena a tswang go hlapisa setopo sa mmage lena la asanka la tsamaya le yena a sengera ya nna be ke sa tsa go hlokofalela ke monna bo ke fetša tlhokotše tšatši di ba re mmago o hlokofetše gore ke gone ke mmoloka ke mabaka a go kwagala ka nako e go bolaiwa malome wa bona le be le gona be re le gona be re sa dula sa eta bopedi manganeng a sekhukhung go ile go a kry-agala nako ya gore le ye go tšea moya wa gage kua robetšeng gona a senkere o jee okay ke re tlo ria sommamogolo go tlo nyakega gore go ye go tšeiwa moya wola ku go tšeiwa moya wola kua ko go hlola khutšo ka gare ga lapa la bolena ko go hlola khutšo nageng ya manganeng ko go hlola gore kua manganeng batho ba ba yang go badiši ba galabe ba mola ba sekatla ba timela ba bitša ke moya wa motho o sa la hlokofalela thabeng ya manganeng a kere bana ba khele ya rerišana le bona a ba le botse selo e ka ba la motshepa mmamogolo wa lena ke mmangwane le a motshepa mmangwana lena nna ke motshepe lebaka la gore se kwa tshepa mmangwane ke luo ga a fetole a o le nna ke di motshepe se ka tla tša šala lo a nnoši lebaka la gore le seke la tshepa o mmangwane keng nna sa gore ke ke sa motshepa ke gore tšatši le lengwe mmangwane ebile a no tsena kwa gae a lebanya ka moraka a re ena go nkgela ke noga a purupuša ka morela since lona tšatši le gore ba a epile a etswa a le ga mašašana a tsena ga mola ka moreng yaka re ka mo go nkga noga ebile ke a motshe kere ga noga e ne e monkgona a purupuša a setswe le selo a napa tea beka gage a re ena ka kwa gae ka sa robala fela zanka a robala o tlile a tla robala ka lehu la mama sala tsamaya ona ngwago a zanka a notlha sa robala ka kwa gae ema pele kgaetšedi yaka ka nako ye mmangwane a phuruputša ka kamoreng a re o nkgela ke noga mmago be a sa phela mmago a reng ka tiragalo yewe mama na le ga gage oh okay and then mmangwane pele a tlo phuruputša o be a etswa mo a dulang a tšea nako e ka kang kapa matšatši a makae before a nkgela ke noga lona tšatši le o tlile le gona ke a tla a šia beka re ko bona sesiaka a ya go mama ga bo o buile nyaka bo maswiswana so a burupuša ka kwa ntlong e ke nkgela ke noga ka mo go nkga noga a tšea beka gage a napa sepele nko o botšiše mmangwane gore monkgwa noga ko mojwang mo mmangwane putišwa mathomo ba re monkgwa noga ko mo buang ya bobedi e ka ba ke therešo ngwane o dilo tša di bolelang dilo tša di bolelang ga di gona ebile ga ke di tsebe dilo tšeo be ke re tša tšatši le ke tlogile mo mašašane ke tlo ba bona ne ke fitlha ke bea beke ka mokhukhung ka re ke sa ile go bona mmago lena ge ke boa e le bošego ka tsena ka mokhukhung ka robala le ngwana ka mokhukhung tša gore ke itse ka tsena ka kamoreng ya bona ka re nna ka mo gonkganoga le monkgwanoga ga ke o tsebe bana ba ke kgopela gore ba le botse nnete ba se ka tla mo Thobela FM awa mmagorena ke go nyakega nnete mmangwane senke ka tsena ka RDP ya bona a itse RDP e nyakile ke rena so lena ka mo a le tsene ene bela ke rile rwana a senke ke robala ka RDP ke tlile ke robetse ka lehu go ba le lehu ka re go setšhaba o robala mang le mang mmangwane le theeleditše motse community radio station ke yona re bolela mo go yona ke nyaka go tseba mo bana ba ba leganeditše le tsena ka gare ga RDP ya ga bo bona ba RDP e hlotše ke bona ka re mama le RDP go le mokhukhu o kaone re re ka dula ka mokhukhu leganeditše ke mang mo go bana ba ke bona ka moka le bomma go bona a ka phela leganeditše mmangwane go tsena ka gare ga ntlo ya RDP mmangwane mama gage kokwaka o hlokofetse a rekile stene o motseta motsetola a sa mfa dipampiri
so gwa riega gore stene se a bakiwa kwa ka motsetelo o rekiseditse batho ba bedi stene o rekiseditse motho a boa o rekiseditse kwa ka stene sa motho so mama ka mfounela a dula RDP a hirisitse a mmotsa re ngwana gesho ka baka la gore mmago a ne dipampiri tsa stene se go ka ba jwang ra tlhakantšha ra isa tšhelete ka mošata ba ile se reka ka buswa gore re kgone go kry-a dipampiri a re nna a ke sa itsena moo nka se re ke tswile ka lapeng ka boa mama ka ba sene pasa go ya le ka mokgwa ngwana ge se a tlhalositse gore mama pasa ga sa le time ya 2005 a no tlogela setlola sa iria nna ka ga e be le nna fela ke na leng ID mama a fa nna tšhelete le ya stene a re wena tsamaya ka mošate o patela stene se ba kgone go riela pampiri nna ka tsamaya ka mošate ka patela stene sela ka ge yena mmangwane a latotse gore aowa nna ke sa tsena felo ka moo ke tswile gaetsedi ka kua ke ga kokwago goba ke ga gago wa tsa go ya le ka mokgo nna ka gore e swareganyane mmangwane ka gore nna nka nkarabe mo ke nyako tse ba re ka kua lapa le re bolelang ka lona ke ga kokwago goba ke ga gago ka gore nna ke hlompha kokwaka ene kokwaka o hlokofetse a re ka kua ke ga gage e no ba tsotsi moropile e sa mfa dipampiri le ga se patetse ke nna ka ID yaka ke sa re ke ka ga kokwaka okay wa ile ganeditse mmangwane go tsena ka gare ga ntlo ya mmage ka ge mmangwane re ra wela ke mokhuku nna be ke ile mmerekong mokhuku le wa re sa dula ka mokhukhung mo ne re tse setulong ka fase ga mohlare ba re khani mmangwane wena ha o thushi ka selo na a ra wa jwang nna ka baka la re nna a ke sa tsena felo ka mo nna mo ke dulang gona RDP ke rekile lebaka la gore le moganetse go tsena ka re ga RDP ke lebaka la gore go wele mokhukhu mmangwana a dutse nto ngwe le ngwe re mmotsang yone ya ka kua ga gabo o re ena a sa tsena felo o tswile e sware mo mmangwane o tseba eng ka taba ya go wa ga mokhukhu ke itse ke tloga RDP ke re ke lo ba hlola ka hwetša mokhukhu o ile wa ga ke banna ba ka di next door gore motho a ba bolele gore mokhukhu o ye re thushe go boletse mosadi o mongwe wa go dula RDP wa ngaka le dutšilene kwa fase ga tshara a ntela re mmangwane ga o thushe molana go nyaka dikota ka re kota nna ke tla ya le kakang ka re ga ke na selo ke setše ke dule le monna wo ke fihlileng ka ena mo ke sena selo ke sokola ka re ga ke tla thuša ka eng ka gore le sente a ke nayo and then Teresho go no kuka ntle le tšhelete go no wa go kuka le senke go le bia mola go ba kota go no e bia mola go ba go no thuša ka go phutha a sanka la isha le matsogo fao le ba tela mokhukhu tela ba tangile banna ba ka next door be go sele mosadi wa batamela be go thuša banna ba ka mo next door ile bona ba tela mokhukhu ke ketsi ka mo re bolelang ke ga geno and then wena go nyalwa ka ge ba go ganetša ka RDP o nyaletswe kae ba tlile ka bitša ba loši ba tla gona moo ba tla bantšha ba kokota ke rela gore le tseni ka mo RDP goba bakgonyana ba tseni ka mo mokhukhu be sa le bokhukhu e sa le ka mokhukhu ona ola le ganneng go ba thuša go waga okay o se tšowe okay sesi lebaka ke le tela go ganetša mmangwane go tsena ka mola goba mo le ya loišana bolalang ye le nne a ra boganetše o tsena o ba thotha kua mo le yena re retša re yena a sa itsena ka kua o rekile RDP so batho ba kua alwa le bo makhelwane a re jwale o tla ka gae ka re mo nna ke gane o e tla ka gae o ka no tla ka gae mara like diphatlho tša o nna phatlho e ntši o ka no e bea ka mo mokhukhung a sanka ra re o se ka tsena ka mo RDP gaetšedi yaka le ya loišana le bo mmangwane a re loišane le ya tshepana le bo mmangwane nna go motshepa ke motshepi a o motshepe ka mabaka a reng a ka go dirang ke eng se se riang gore ke se ka motshepa nna le ngwana gešo le ngwana gage be re tlhole re etswa re ya go moruti o mongwe a re etswa re fitlhe kwa go moruti ra nyakisa maphelo a rena then ba re tlhalosetša a fetša mo re botsise ka mmago rena gore wa e no ba motho wa nabile moruti la re tlhalosetša mo pele ga ngwana ga a le tlhalosetša a reng moruti a no re kore nna be ke lebetse ke kgajane gaetšedi re fentaba moruti o tlhalositša a reng moruti o retša re
mmagole nto e ga ke kwela ngabe mmagolena gore a ska re wa ya senya ko tla ka gae go se mo a dulang gona ra bona gore o phela ka jwala nambile nna mo nna ke gopolang a rawa mmagolena gore le ga tlile ka kwa gae o no fitla a robala ka 12 nako ya tsamaya kgaitsedi moruti o rile mmago lena bothata keng kgaitsedi ka o re gore a ska robala emapela kgaitsedi ka bometšheletse o rile ka kwa gae go ne ntwe e moraka mama ga ka no tswela pele a dutse ka mola a ka tla tlhokofala e ka tla ya motšea ntweo a zankane re botsa re ke nto mang jwale ye e yamao mmangwane jwang mmangwane problema ko gore nna be re kgotsa gore a re ka ya ka jwa re ka moka e se family a ke re ya gwatla motho ka ga a tla re o re phethela ditaelo aga yena ka se mo phethele mo gare ga ena o tlo mo tsara wena re tlo go tlhalosetsara le ba babedi le a ka re phethela taelo e se family a re khupetša ka mašhile o re khupetša re dinoši yena mme ya kwa thoko ke gore tša gage ditaelo le ditaba di no dula di le thoko and o ka mo thoko o ne le style re ile re ya go ntato moo ntato la re ke kgopela gore le se ka tlhole se ya ka kwa mabitleng le phasa le o re yang go se ka kwa mabitleng ga go motho and ba berekile mabitlana mara yena mehla ka notla mo o ya ka mabitleng wa flo wa bolela ibile o ga le mebu ya ka kwa mabitleng o isha ka mebu last ba rotso before mama tlhokofala o tsere mo bola kwa mabitleng ga sha mo bo o dula mama gape ya ga sha le ga gage mangwane wa itse ba taba ya gore tsoga mobu wa go gasha mo o dulang o tsoga mobu wa go gasha ga gago wa kgona gore ke tse mobu wa ka babitleng ke gashe ga sedi segaka ke a kgotsa le mo ga ka ke tle ke gashe mobu ke kgotsa go taba kgotsa yeo le mo go e fihlile ena sesi ya ka tlile le hunna mogalabi wa ka gona mo a botsa ba ka bogadi a ba mputsise ka rena wa kgona gore mobu wa ka mabitleng ko o tšee ke tle ko o gashe nna ka motsheng ene mo ba reng bona ba biditse motho ba re o dirang ba mpiditse ke le mo ba mphounela ba re tswa monnong o mongwe o re one taba tša go nyaka one re le gona a di nyake rena ka rena re ba bannyane ka rao nna nka se kgone dilo tša mohute ba remagone ra go kgopela gore o tle ebile a rela rena o retse ngwana gage ge ke fitlha kua gae mo ngakeng ya bona a se ka ya ke noši ke sepetse le sefi ya ka a sa phela ra ya fawe ba re go nyakega letswai go nyakega eng ke re be ke sore tšhelete ke tsere tšhelete ena ka ba fa nna self dilo tse wa tša ya go reka ke nna go tswa bona ba di reka ba reka mo motseng ka mo ba re go na le ntho ke yona e fe re robatseng la le ketima bošego nna ke sa dule fao ka ntšha tšhelete ka nna le se ka ba la gwara nna ke sore tšhelete tsa mono reka dilo tse le tse le dišega moruti ke nnete bana ba le ba rekile dilo tse le ba di tšea ba dišega moruti ka ba dišega moruti nna re butse re dišitse ke bona moruti o la latlhile bošego ga e tla bošego o tlo phetha tša dithata mowe o ba khurimetša ka ona mašhela a ba bolelang moruti o la raowa wo a khurimetše ka mašhela aowe bothata bja ka ebile gona moe go tloga gona mo seng ke tseba gore ona moruti gare nna ga ke khurimetšiwe a diriwe selo bothata keng fitlha le kgone ga ke tsebe gore go riegileng ka re ga senke ka tlhole ke sa boela mo ga moruti kare ke buile ka bua ga bašašane alright mmangwane wena wa ba tshepa bana ba nna ke a ba tshepa ka ile bana ba sesia ka re ke sa ba nnagane gore bona ba ka nna ka dilo tse dimpe okay lena le tšere kae bonnete ba gore mmangwane o tswa go ga mobu ebile o gašitše ga gage ebile o gašitše lapeng la mo mmago ba dula o tsamaye a ya ka mabitleng o tsamaile le ngwana sisa ka wa mathomo a ba ya ka mabitleng ke yana gore botsa re gane mmangwane o a e ga mobu ka mabitleng ke mora go tseba gore o ga mabitleng ke ya gore o gašitše ku re kwele mama ya bobedi re kwele ngwana gage o mongwe gore mama go fitlhile ga ya gaša ka mobu ra kuša re ko one ola a se ra re ko one ola a gašitšeng ka ona kwa go mama mmangwane ke thereso wa fitlha gae wa gaša mogala ba gago sa le gona ngwana o ba reng o sepetse le yena wa dirapeng sa le wa ya le yena dirapeng se kile ka ela dirapeng ke tsoga tee sentse ke dula mo ga mašašane bele ke le ngwana o ba go borela ba re a ija le nna dijo ba re mmangwane o tlo go tšhelete ke yena ngwana o mobu mo le ngwana ka lo mo tee a senke a tseba gore nna ke swere mobu a gore le ngwana a bileng a bona ke gaša mo ge ke gaša mo jarateng yaka ke tšea letswai le lekgorofo ka lehlakantšha le santa ye kgorofo ka gaša ka re le ngwane wa ko monnyane wa mafelelo ka tsamaya le ena ka re ngašetse mo terateng tša gore mobu o gaša ka botseng a ke di tsebe tša gore mobu o gaša ka motseng wa ka mabitleng ka re sentse ke belewa senke kwa le mama ka re ka mabitleng o ntšhiwa mobu
wa berekisho mmangwane tobe lena jwale ka motho o mogolo le motswadi wa bana ba jwale ka ge motswadi ya bona a se gona gone jwale mathata a le itemogellang ona ka familing ya geno ka mahu a e leng gore a hlagile a sa swarege gabotse wena jwale ka motho o mogolo wa šetšeng wa ka mola lapeng lela o nagana gore lapa la geno le hloka eng gore bophelo bo boele mathomong le kgoneng go kwana le swaraneng gabotse le bana ba ba sesiago le bona le bana ba lena ba kgone go gola ba tseba gore ke bana ba bommane le bommamogolo wena jwale ka motho mogolo o nagana gore lapa la geno le hloka thuso wa mohuta mang gore le boele sekeng le hloka thuso ya gore re kgone go boledišana lapa le boele sekeng re bega botse ka gae bane bothata jwa ka jo boteng ko gore bana ba sese ke a ba tseba le tlo boledišana kgwedi tše pedi ya boraro ba tšhentšhitše bane ke bothata jo le gore ba mpalela joo nke go ya tisi ke a e rata ka lapeng gore re be family ya go kwana bane bana ba ke ge ba re nna ga a ke tshepe a ba ntshepe dintšule ga ba le ntšhe mo go lena fela le kua lufankeng ba tseba nna ke lawyer mmangwane mo go bana ba e le ba babedi e le bana ba seseago o nagana gore ka gore ke kwiša gore go swana ba ka seswane motlho mongwe ne le o mongwe a dirišang o mo o nagana gore ke mang o e leng gore ke mo hloka khutšo mo go bona wa tlhokang khutšo jwang e tlhaloseng gabotse papa ke mang mo go bona o e leng gore go ya ka wena o nagana re ke yena a hlolang empherefere ka molapeng ko mogolo ko mogolo ga nnyake total wena wa monyaka nna ke a ba nyaka because ke bana ba yešo ke bana ba sesi yaka mara mmangwane e sa le lekhula mma go bona le hlaga ba boloka sesi ya go a senke o no tla gae molato keng gore ke ska tla gae o šetse ngwana wa ka wa ngwannyana mo gae ngwana a šetseng a bereka le bona ba morakile bošego ba moraka ka mo gae le bošego a founela motse go mongwe RDP a re go tla re tle le nthušeng dithuto ka mogae ba nrakile wa e bona bana bana ba fetša barawa a re go raya ke dula fatshe re tle se re boleleng ditaba ngwana lo wa ka ka re pelo ya gago e kole bohloko ke ga sepela a hiriša masakaneng a dula mo masakaneng ngwana le gore a tlatla mpotse a senke a no thoma le go mpotse ke kole mosadi wa RDP a ntlhalosetšang founetse nna ka se itšele tlhogong ka no gomola kare ke tla kwa ka yena ka nako ena a tlo ntlhalosetšang kana kare mo gae watla nna ga mpotse selo mosadi o lera wa segopotse jwang kare o re founee kare re tle re mo thuše re moswadise dilo tsa gage a sa arobele rena RDP mmangwane aowa go ile matšatši wa tsela ke ga tlo go thoma a ntlhalosetša mmangwane ga o nagane gore o be o swanetse nkebe o bile motho wa mathomo wa go tseba gore bana ba sesiago ba rakile ngwana gago ka gae bošego gare a kgetha go founela batho ba metseng wena o le gona o le mmage a se go tsebiše o mpoditše mo la setse a tlile mo a ke re ba nna ke dule kua ke kgole ngwana o na le ditlhong a no thoma le go taba ge e le so a napano e bolela speed mara ba ka ntle o kgona go hloka dihlong a ba botse ka speed mosadi wa go mmotsa ke le gore be re phela le ena kudu kwa RDP gore tšeana as family a ke re mmangwane wena o mmago ngwano gape motho o mongwe le o mongwe ge a tlalelwa o tlale ya go mmage ntwe e ntlabang le go mmakatša ke gore ngwana gago a rakwa bošego a raka ke bosesiage ba mmamogolo wa ge sebakeng sa gore o tlaletšwe sebakeng sa gore a founele mmage a botse mmage gore bosesi ba nthaka ka mogae ene ke bošego yena o kgetha go se founele wena a kgetha go founela batho ba bangwe ba metseng mo la founetse batho ba metseng a boa a tla gae a se go hlalosetše jwale ka mmage gore ke dula dirumong kapa ke dula metseng ka baka la re ke rakilwe go ba go fihla wena o tlo o botša ke batho ba metseng nkane ngwana gago a paletše ke go begela taba ye mpe ga kaka le nna ke mmotsisitse ka rena wa no mpotsa se le kgale so re mama
ya ntšwatsiša a ke tse gore ke e thome kae kare a go ne tshele ke e thomileng tshele e thomegileng go badilwe tšhelete ya mang ya bona gore ola sentse re bare ola ngwana ga go na a dula mo ga a dula mo bare sentse re gontšhiwe bokale bokale re kgone go reka dijo ola re aowa nne sentse re tshekantšha tšhelete ntšintši ka re mo ke dula ke noši a ke dule le ngwana bare gona go sanyake kwane wa sepele ka mogare ka ga borena right ke na le 3 minutes ya gore ke bolele lena pele ke bulela batheeletši ba babedi ba bararo ka baka la gore 10:30 or 20 so ntšo tabe re emišeng re fetšeng bana baka ma ke kgopela go bolela le lena mmangwane ke mma mmangwane e leng mma bana ba motho ga go ne ka mogo ba ka se tsukileng ba gatane dikgontshe ka gona le dikgomo go tlabana tša šaka le teng lene mabaka a lena go se tshepe mmangwane a lena re akwa gore ke nnete goba ga se nnete ke lena le tsebang le mmangwane a lena le bana ba gage ba be le tlhole sepela le bona mmangwane a lena le a tseba re le a mohloka kapa a lene motswadi lena ra tseba le a tseba re le a mohloka mmangwane a lena and then ge le mogapha le nagana gore tšatši le e leng gore o swanetše a be gona ka fase ga mabaka a rileng le tlo mo tšea kae le rena be re duma gore ga e kwa ditaba a ke re a dulufanteng ga e kwa ditaba a se ka itšela decision a no kwata a ke re gonjele o re taba gore se se ga tlhokofale a se ka tla lufanteng ka baka la rena re lulele ngwana gage rena a re botšiša o kwele batho bao ka ga ile o mogolo re šetse le ena ka molapeng nka be ena a tlile a tla re bja fase a re bana ba ka gane le lwelang yena a tša decision le ngwana gage le batho bao ba mmoditšeng a re aowa se ra gore bana ba sese le kgale ke a ba tseba a dula 2 years ka boka mroka Thobela ntwe ke bona mo familing yeki go tloga mmago bana ba ke a sa phela ga senke go a ba le kwano ya ga botsana go ne le putšengwe e be ke nyaka go e butša mmane ya mafelelo ke kwele kgaitšedi ya ka mo ke ga a hlalosa ka tiragalo ya lehu la mmage le tsamaišo o boletše taba ye nngwe ya gore mmangwane o rile yena a ka se kgone go ya mmušareng go ya go hlapiša seseage ka baka la gore ba ile ba hlakanela lesogana a ke kwe mmangwane a e bolela tabe mmangwane ke nnete taba e ke nnete sogana le be le hlakanetše be le la mang be le la ga gore be le la seseago ke dutse le ena pele ka re go dula le ena ke bona fela ya kua e ba le ena ke motlhalosetsa re nnoši ke re sesi o sekile wa dira ntho ewe motho e ke sekile ka ya fo le yena a ra aowa ngwana gešo ntho e nka se e dire nna ke nobe ke kgatlha kore ge re fitlha kua re a thaba o rekela sela letšele ka ra wa go ne taba mara ka re batla feta ke bone tšatši le leng ke dutse mo gae ke na le ena re ngwana gešo ke sa ka thoko ke a boya go njwala a o sepetse o ile ka thoko ya boa ka mo letela motlhareng a boya gona mo a ba tlankotša ka re wene o tlo seleka wene a se ga ra wa ngwana re tshubika selekang ka re wa mpela etša wena nke o mpotše mo mmangwane ge mmago bana ba a dula le sogana lewe wena bo o šetse go kgaogane le lona be le gale ka re mo re fitlha mo lufanteng ke dutse le sogana re se mo fitlha mo lufanteng yena ba sa dula saete ya go bontša mafiša nna ke dula lufanteng le mogekolo ke bereka ka mabololo re a leboga mmangwane hello bana ba sesea go šiba nke o ba botše se o sa se rateng ka bona ge o fetša o ba botše gore wena o nagana gore ke eng se ba ka se tšhentšhang gore wena le bona le kgone go tsamaišana tsela ete ya bophelo tia dille ko ba thoma bjang because bana ba bannyake šiba ba go mmangwane gore bana ba ke batle moki ba nyaka thušo ye ba inyakang e hlakantšitše le ya gore le lena le kgoneng go kwana jwale ka family that is why ba tlile mo ba nyaka thušo so nna ke re go wena jwale ka motho o mogolo o e leng gore ga wa swanela go ya ka dipolelo tša bana ka baka la re bana eno ba bana ba dira tša bujwana ba bolela tša bujwana wena jwale ka motho o mogolo
hlahla bana ba shiba ba bushe o ba botse gore o nyaka gore ba be jwang gore wena le bona le kgoneng go tsamaišana. Okay. ba go theeleditše. Ne tseditše bana ba sesi. E re nna ke le botseng. Nna a senge ka le hloya go tloga le gale. Family ya ka ke be ke e rata ka pelo le moya. Le mo ke dutšeng gona ke fele ke diputša ke re mara bana ba sesi ba ntira so ke šetše le bona na. Nna tsebang gore ke a le rata ene mo pelong ya ka le ka sule ditšhwete because le bana ba sesi o sonagele le bana ba ka. Ke kgopela gore ka mo gae ka lapeng la Mpokwa lena go be le peace re beng ntwe teng gore ge go nne le se sengwe gore o ngwatlhagetse ke ngwana something gore maybe o nyakwa mmerekong kgole mmangwane ke nyakwa mmerekong kgole ngwana o ke ria jwang ke tlo gore la botse ke ra wa ngwana ka tliša ngwana tla dule le na sekolo se gona o ye go bereka ye dikolo di tswaletse ngwana o tla tloga a tla go bona. Nna ke a le rata bana ba sesi tlogelang dipolelo tša batho a di le khufu kana teng ka go mongwe o tlo go botša fela o mongwe a go botša fela wa tša dilo tše ka moka o dutse fase wa di hlakantšha and then go di hlakantšha dilo tše wa bona gore mo wena mo pelong yago ba dilo tše mara motho o mpotša nnete e se nnete e le maaka mo ga ke na motho ke phelang le yena la ntse bana mmangwana nora ke rata o tsena ka moketšwa ke phela le bana ba ka ka jarateng ke ka fela keša bana sekolong ke le kgopela gore le bena mo le dutšeng gona le be le peace and le tlogole go tsena ka moletswa le tsena ka moletswa le se ka re motho o mongwe a le sediša wa lerata right. Ke le kgopela sona seo go di bušang pelo tša lena le beng ga botse moyeng ke tla gole go le thuša mo nna ke kgonang gona because ke a botseba gore botswadi ke eng and ke a botseba gore o fiwana ke eng ke tloka ga botho ba go bogolo until go fitlha seemo se ke leng go sona. Re a leboga mmangwane o e re ke no motšea jwale ka o monnyane o e leng gore o swantše a tla a hlahle ko wena ge wena o lokišitše dilo le mmangwane. Mmangwane šo nke o botše mmangwane tše o sa di rateng ka yena ebile ge o fetša o be o mmotše se e leng gore o bona o ka re ge se ka diragala magareng ga lena le tlo kgona go kwana wena le yena. nna se ke sa se rateng ka mmangwane gore mmangwane a se ka kwa ka batho o re yena o ntlwele o re rena re kwa ka batho mara yena go nne o kwa ka sese a ke tse borong kwe lena okay se ke sa se rateng ka mmangwane gore a se ka kwa ka batho cause go ntlwele gape re loša ke batho o kwele taba tša mabare ba re ene a sanka re botšiša and ke nyako mo tshepa ke gore if e re nna ke rena le yena fela re le ba bagolo ge ke tšwele le yena if ba mpotša selo mo pele ga gage le yena a fišagale a ba re wena re nka se go botse mo pele gago le yena a fišagale le gore wa o kwa sempotse mo pele ga ngwano ke ntwe ke nyakang ke gore re tshepane. O ka mo tshepa mmangwane wena? Nka mo tshepa ge se nna ke sira mo pele ga gage le yena a ka se ria mo pele ga ka. Yeah, right. Ke nyaka go bolela something mmangwane a ntheleditše le lena. Mmangwane a se ke a tšea ntongwe le yengwe ye bana ba gage ba mmotšang yona ka lena ntle le go inyakišiša gore a be a e hwetše gore ke nnete goba ke makanang. Number 2, mmangwane go ne le batho ba a ba tsebang ko Louwfontein ba e leng gore go ya ka nna ke bona o ka re bana le go mo founela ba mmotša ditaba ene o wa di kgolwa. Number 3, lena ke nyaka gore ke le ruteng ke le botšeng ntongwe kapa ke le mošeng ntongwe ya gore le ge e le gore mmangwane a ka no be a loya ke mmangwane a lena ke mmangwane a lena wa moloi ke ra ge e ka ba ka nnete a ka no be a loya ke mmangwane a lena wa moloi. So ga go ne ka mogole ka mo khanselang ka gona la mo phumula gore ga e sa le mmangwane a lena jwale le nyaka go mofa bo mang gore be mmangwane a bona ke mmangwane a lena. Ge motho a ne le mafokodi a gage a ne le mathata a gage a bophelo re phela le yena re mo gotleletše ka baka la gore re a mo hloka le yena wa re hloka. So go lena ka moka ga lena hlomphang mmangwane a lena and then le morateng ke motswadi a lena wa ka moso ke yena swantšeng a tle a be gona ge le nyalwa ge le phasetswa ge le dira lotše ka moka ga tšona and then le lena mmangwane a lena wa le hloka thekgo ya lena o wa e hloka. So Professor Moremi ka lehlakoreng la gage
tša go robatša bahu tša go nyaka mo go nang le boloi badimoleng ke department ya gago prof o ka tsena peleng ka topa batheletše ba babedi. Okay, a ke leboge sebaka se mphang sona malome ka kapa. Number 1, mmangwane ke a go sola nna ke le ngaka Moremi, ke go sola ka fase ga mabaka a mmangwane o ka sekwa ka bana. Number 1, ya bobedi mmangwane lapa la mo leng gona wa le aga ke la bagadi ba gago wa le rata ka ge o bo rata monna gago lapa la genu mmangwane ga le agege bana ba ngwanenu ba goga boima ba sahletše ke magotlo a bane bophelo ka gae lapa lela la gabo lena le ya ba imela ba bile ka gare ga mahu. Number 1 mmangwane ke sola mmago bana ba gore wena le yena wa ile sherile monna o motee ene ntho la idira joke. Number 2 ke sola gore mmangwane o ske wa tla ka gae o ka se rake ke bana ka gae unless se se aro change stene se ke yena o se bitša ka yena ke sa gage mara ge ile gore ke ga geno se se o swanetse go tseba gore mmangwane ke ngwana ka mola gae o tlilo kwa ka wena. Ye nngwe gape mmangwane o ske wa rera o ske wa dumella go rera ditaba tša bana ba gago ba ske ba go botša ka bana ba gomme ba bolela gampe botša bana ba le gore bana tsebang gore lena batho ba le ke bosesia lena goba batho ba le ke bana ba bolena. Go ntse le mmangwane re ne problema gore lapa la geno le ne le bothata ge nka botšiša mmangwane o nyetswe jwang wena o šetše o le mo o leng gona. Ba kokotile ka nyala ka sekgowa. Ba kokotile wena wa ya go nyala ka sekgowa. So a re gane wa ga lapa la mo leng gona mara a re thušane mmangwane go aga lapa la genu gore o tlo kgone go ya go nyala semmušo ka segagaborena. Ka mantši wa ka ke bolela tabeng ya gore mmangwane e tla gae re tle re lokiše re yage lapa la batswadi ba gago. Mmangwane batho ba genu ga ba robala ka mabaka a gore dilo ka makhodiria ke bana lena batho ba bagolo le gona and then go ba bošaedi bo bogolo ga go etla gona fao. Mmangwane wena ge bana ba ke le sa tlega ga bo bona na bana ba ke ka ge ba be ba hlokofaletše ke mmago bona ba tlo hlobola ke mang ge lena le sa tle ka ditlhobolo tša mmago bona be le gona. A se le ke le ga ditlhobolo ba tlo hlokile tšhelete o mogolo wa bare wenti wa gona ngwana wa gona go romela tšhelete ka re wa sona ka re o romela tšhelete ka tšatši be le hlobolang ka lona. Alright, a ena bothata mmangwane ke tlo le thuša ke tlo le thuša ka go lata moya wa malome ke tlo le thuša ka go bereka lapa ke tlo le thuša ka go ya go tloša magotlo a leng ka malaga ya jannama tša batho ke tlo le thuša ka gore le santše le kwane bosesi nna ke thuša batho ba tekemišeditšeng go thušega. Ke kgopela gore le kgopeleng mmangwane a lena tshwarelo mo le mo kgopišitšeng gona le yena o tlo le kgopela a go thome o monnyane a go thome wena mmangwane nna ke gopela ntshwarele gone mogalelo ka moka tšeo ka reng ke ile ka gore ya tšona le tšeo ka reng nka bele gore ke di dirile mara ke sa tsebe gore ke a iria ke portion tweo and ke a o tshepiša gore nka tsoile ke reile ke tla go tšea bjale ka motswadi wa re a leboga ngwana Mo ko yona ka le nna go swaretse no tsebo le mo leng ke a go rata. Mma wa nna kgopela o ntshwarele for go se go tshepegaka ke tla thoma go tshepa go njwale ka go tša jwale ka motswadi yaka le nna ke a duma gore at least re be le motho mogolo ka lapeng ke re be le motho o reng ka re relela go yena o njwale le rena mathata re na le ngwana le wena a go ama so and re ka lapeng la geno Ko yona ma ke na bothata le lena ebile a ke na sekgopi ke tla le swarela ga botse yona ke le bana ba sesi yaka bana ba ka. Thank you mmangwane. Ke na mo ko bohloko le ke le kwela bohloko le nna selfo ge ke sa le ko le mphounela ka re ne di tla go mfounela mara go ntse yona ka ena go ke leboga Moremi ka enako. Mmangwane
ke leboga ka mo go e tsamayang le wena ba gopele tshwarelo mo gongwe mo e leng gore o ba rietse phoso gona. Nna ke ba botse gore mo ke rietseng phoso ke le kgopela tshwarelo bona ba le ke sa tlo phoso ka ke efeng ke le kgopela tshwarelo. Mmangwane o le kgopela tshwarelo. Ro kwe. Mmangwane o le kgopela tshwarelo. Ra ya mogela. Mmangwane o go kgopela tshwarelo. Ra ya mogela. Mmangwane nako rena e re shaile. Nkonka dimena moganyane ke ne le Mmangwane. Ma Ke kwa o re ba kokotile a re tšee ya go nyalwa sekgwa re ebele ka thoko ba kokotile ge o fetša wa ya bogadi wa dula bogadi wa hlokofallwa ke monna o mo rouletše monna wowe a ka apara diaparo tše dintsho mmara di tsamaišo ya thoulo o e sepedišitše ke sepedišitše botse o ne mengwage mekae o le mowe ke swara ngwaga bone go mejwale 4 years ba bogadi ba gago ba go tshepišang ka baka la gore o dutse ko o e fateng sete Mmangwane a ba re yo ka le khale sentse ke dibale monno a senge ra no kwana ka re monno o ja fitla mo sanje ro tlhabisha ra rage motsepile re tle re o fetso wa ga motse ro tlhabisha monno la ke ra hlokofala jwale ka baka la gore wena ga o kwane le 2 years ka baka la gore ga o kwane le ba bogadi ba gago bo o dutseng go bona ebile mohlomongwe o ile wa tetwala wa tikisha o tlo tlhabisha ke mang Mmangwane ka baka la gore monna ga go hlokofetšene o bolela gore ga o kwane le bona ga botse ke lokisha ditšhelete tša go le di tlhabisha nna self o tlo te tlhabisha ntle le bona o bona le ba sa dumele se re nna ke ba buditse o te tlhabisha bona bana taba o te go le wa le go problem go mo tsifela o te tlhabishetša kae mo e leng gore o tlabe o sa kwane le bona Mmangwane a ke le wa sa kwane le nna ke khadi ya gona wa jwale o thoma ka go no te tlhabisha go ba o tlo te ntšhetša magadi pele ke no tlo le tlhakantša stay wa Mmangwane ma nako rena e fihlile mafelelong ka labone fru ke gopela gore go ka gona o batamele ka gae bahlanka ba tlabe ba le ka kua gae re tlo ntšha koloi re gopele go kry ka gae re ya go ria dilo tše ka moka go le gona ke a le be o kente ke tlo ba mpromedi tšhelete weekend e fe Mmangwane yona ya kgwedi yona ya na be ke yena e sa lokile le yona wena kente e tlo ba ra ite ka re ke tse ngwa nyana nromela tšhelete tlo tlo romela na ka mokibelo all right ke tlo go founela ke tlo go fa difounu tša gae ka weekend nako ya rena a ibe ya furugu and then re tlo gahlana ka gae ra bereka dilo tše ka mokana ga tšona and then dilo di a kgona go loka di a ba ga botse a kere okay a ke tšee sebaka se ke go leboga bana ba gešo ke lebogile kudu go tla ga lena mo radiong go tla go nyaka thušo re tlo le thuša ka mokibelo Mmangwane o beile nako ya ke ra letšatši la mokibelo nako malefo o tlo lefa yona ka mokana ka dilo ka moka kere re tlo fihla gae re tlo bereka ra be ra ya go bereka le kua le tshwenyegang magotlo ao re tlo a bolaya kere re nyaka go bona mo e lego gore no ka kulapeng go sa tlogo le sa tshwenya ke selo ke lebogile kudu theeletša maele go ba theeletše gore ba theeletše ba ikwele boantaba lena and then le tle le kgoneng go kry-a maele le go ba le boroko le bophelo ka gaya kere a re ya leboga ebile re ke nape ke no topa motheletši wa mathomošo emsereso mo moyeng dumela le kae re gona ra le re gona taba Mmangwane le bosisi ga ekwa mara Mmangwane o tlhoketse bana ba nnete Mmangwane o ba tlhoketse nnete o ya ene nako nngwe o itse ga o le ngwana ditori ga o ne o thoma ditori ene batho ba ka se no tshola ka ba re wa loya go sena ntwe ba e boneng o ira batho ntate ka ba ka se no thoma ntate ka ba wa loya go na le dilo tse ba di boneng di iragala so nna ke tshoga gore ka nnete he le gore Mmangwane hana letsogo ene anyway mo dilong tsa ka mogae modiro o go tlo direga le prof gore Mmangwane a ska ba lwala a be go di a mo affecta dutse
a be gona because ke a tshoga ke tshogela bana ba ke tshogela le na mmangwane le bana ba le ba gage ke mo tshogela le bana ba gage gore ntwe hello ena o na le letsogo ka nnete e tla sepelela ko baneng ba hae ke nagana gore mmangwane ge e ka ba o na le seabe o tla re sebela ka khoneng gore aowa le se ke rapele ge le go tša mello mola la kgotletša thata ka pedua le go tlo o swanna o tla re sebela ke mo kana bile rana berano kgotletša ka mašašana nnete a se ntwa bonolo ya go tswa nnete a etse moroba motho o ne wa ganella o mmotsisa o morare ka nnete a se wa dira so ene le go nna ngwane a rabang ka teng gore nna ke kgopela gore ka nnete ha ikanne ka nnete gore o tla berekisana le bona a berekisana le bana ba ka nnete ka go tshepeha a se be na tsa advantage ka bana ba sesiage re a leboga motswadi ke a leboga prof le ka napelano ba fa e re ke no topa wa mafello sho msrs mo moyeng dumela Mayoki le kae Mayoki rena le kae a re gona a ke fete ha botse mangwane a re e lori ke na le mo ke ba senyeditse ba ntshwareng and then bana ba bua ba re re tshwaretse a ya hlaka ha botse o ba tsentja no bolela re ke le dirile so le so ke kgopela tshwarelo a re he lori o na le mo ke sa le tshwarang ha botse a ke ko e le tshwarelo e tseneng dipe so o ya pele ka he lori o shetse o na le kwano ya re ba tlo thushiwa bjang ke no kgopela re Mayoki before le ba thusha ba di tlhatlhamolla ke re tla be e le gore rena re tla be re se ba thieletša ba tla bana le bolena ba lokologe and then tshwarelo e be ya nnete ka baka le re o tshwarela motho o tshwanetse mo tshwarela ntho e leng gore wa itse ba gore mo tshwarela kae ka nnete ruri ke a leboga re lebogile Mayoki moroka nke le ba feng di phone number mo e leng gore ba ka kgona go hwetšana le ba tloutša ba roka di phone tša kua gae ke 076 885 1520 076 885 1520 re gahlana le malefo mo mara go na le tše dingwe ne the right reverend tša 072 133 6761 072 133 6761 or ba geshu le ka letšetša dinomoro tša ofisi tša 060 959 0303 060 959 0303 or le ka letšetša 079 170 9862 ke tša ka ke tša professor 079 170 9862 goba ge ile gore go na le complain le ka letšetša 071 398 1508 071 398 1508 tla bone lo tše di tla beng di tswa ka lapeng la kae la gagwa ke lebogile kudule re emeleng mola re a leboga kgaetšedi tša rena le ka re emela ka mola reception tšotlhe tšeo di tlhokang tse molla koma le se ke la ya filo dula gona moe re sa le ba lena re tla gape ka taba tše dingwe tša lapa le lengwe le e leng gore lona a le hloka thušo gona fa Healthcare Services kgotagala number 9 Hereford Street ka Groblersdal ditirelo tša bona di akaretša tše go hlahloba balwetši le go mekamekana le di chronic medical conditions tša go swana le high blood pressure diabetes goba bolwetši bja sukiri arthritis go le a mangwe a mantši a thuša gape le ka tše di latelago medical fitness certificates for work purposes injury on duty consultation goba go hlahlobwa ka morago gore o gobale mošomong insurance medical examination travel
batheeletše re ile ra ba le mme o mongwe beke ya go feta ka labone we e leng gore re ile ge re boledišana le yena ka mo ya ba mme we e leng gore o na le bothata le morwa wa gagwe ga a bereke ga go le motende ke motho wa go tephelela ka dipilisi jale go ile go ba le motheeletši we e leng gore o ile a re a theeleditše a kgwathega ke moka a kgona go fa mmeola mmereko wa go hlokomela mokgekolo ka gae jwale ke ne le mokgekolo ka mo mogaleng mo o e leng gore ke yena a ileng a re ge a theeleditše a bona e le gore a ka kgona go thuša mmeola ka go mo fa letogo jwale ka ge e le gore lenanego le le theeletša ke batho ba bantšhi mmago rena a re a le dumediša ebile re a le amogela Motse Community Radio ke le ka Kapa Radio ke tsamaya le Professor Okay, a leboga ka Kapa le kae? Re gona rra lena. Re tamišetseng bo Professor ka mo. Thobela motswadi wa ka. Le kae? Re gona le kae mmago rena? Re gona. Beke ya go feta mmago rena lile la kwa ka mme o a bego a lla sa ra re jo gore ga a bereke ga ne tša go ja ke motho wa tetopela go tša fase wa dikujwana di magetleng la kgwathega kudu mo e leng gore lile la be la feleletša e le gore le a mo tšea gore e tle e be mothuši wa ka mo we gae ke ka baka la eng lile la bona go le bohlokwa ba gore le mothuše ya ngwaneso ke a tseba gore go sokola go bjang ke tseba motlhako ngwaneso gore go bjang ao batho ke ka lebaka leo ka gore ke ile ka kgwathega ka le ka go founa ka palelwa mara modimo a nthusa ka be ka kgona kry-a difounu tsa ntate Moremi then ka mo founela so ke a itse gore motlhako ya ngwanetso ene ke utlwile botlhoko ka nnete go tsholelwa tsatsi le lengwe a ba go tsholele wa bona go botlhoko bjang jwale go ya ka kwano ya lena mmago rena o tla thomaneng ka matogwana ka mo gae matogo ka a mo gae ena go na mmereko vela mo gae mara go na le bana ba babedi ne bana ba nna ke khone go kuka dilo tse boimane so ebe ke ba tsamaisa he piano ke nyaka tlo nthusa bana ba o ya wane o a tsamaya kwa last year February o mongwe kwa gona bjanong o tla thoma neng go ya ka kwano ya lena nako engwe le engwe that's why ne ke rile ka jono ba ka tla mo gae o ya bana ba le ba boa ka di-7 he ke kry-ile motho ba tlo boa ka di-7 and then ke tlo nna le bona mo gae ke batle ba nna metseng awa re ya go gata mmago rena go sasa nka itumela re ya go gata mmago rena re tlo bolela re le mo gae go sasa and then le bone le lena gore motho le o ya mmerekong ko kae re a leboga mmago rena kwelo bohloko ya lena botho ba lena ebile le tsebe yeo le re fa go yona ka mehla le ka matšatši re a e leboga le seke la latlhatlhe ke a leboga le lena ka fao batho ba thusega wa itse maele ao ka letsatsi le leng ra utlwella ra utlwa ra thusega re leboga radio Motse thata ka nnete modimo šiwe mmago rena thank you Professor Moremi o na le o mongwe gona fale Professor Moremi dithapo ke tšewe thobela mmago rena le kae ona le kae re gona ka morago ga dillo tšela le bile le tšona maloba ge e be le ne le rena ka mo ebile o re o kgopela mokgwa wa mošomo go na le mme ka mola Thabana o go ofara mmereko ebile o re le go sasa o ka tla wa thoma maikutlo a reng go wena mama pele o ka bolela maikutlo a gago o ka no bolela re leina ke mang re netefatše gore Thereso re founetse motho wa malebana le bolela le o mantshidisane ka mo senotlelo ntate Moremi ke lebogile kudu o leboga kudu mmago rena ke leboga thata ntate Moremi re go tshepiša gore re tlo go tšea ka borena re go iše mo re ya go bona gore ke Thereso mmereko o kry-ile ka nnete lapa ke lefe se segolo go lebogiša mmago rena o ka reng go batho go ba eletša ka dipitšeng tše kgolo ka thušo ye wena o e kry-ileng tate Moremi nka botša batho gore thušo ke e kry-ileng le bona ba se ka felela ke tshepa ntate Moremi
gobane le nna ke be ke sa tshepe gore nka ba ka kry-a thuso ntate Moremi. Ee, re lebogile kudu mma gore na re tlo go bona go sasa kere. ke a leboga papa. Thank you mama. re ya leboga. na o rata seo se kwa go mo seale moyeng se go o na le ngongorego mabapi ke la go e re ya lesomete gore 20 minutes before the hour 11 o'clock re buile ka mathata a mangwe magagesho a lapa la ka kua ga bota ba tletle ba tlhalosa gore na ke bona bomang ba tlile ka eng profo a re ba amogele semmušo hle. Thobela a ke le tamishe magagesho ka go tswa ka kua lefaseng le botsela ga bota mo e leng gore balli ba rena shiba bošegong ba lekgono ba tloga ba nyaka thušo le bona ba nyaka go bona ka gare ga lapa go loka. Ke a le dumediša ebile re a le amogela lenanego la pitšentše kgolo tša go apea ke banna le bomme ka kua magaeng. Re a le tamiša mma gore na le tata gore na Thobela age tate le ka bolela gore ke mang and then mme le ena a bolela gore ke mang and then tate la napa la tšweletša sello sa lena gore bothata bo bogolo bo bo napileng bo go bea mo o tlo nyake thušo e ka ba eng. Nna ke tlaswa ga tlala. Mama ke mang? Mama Mosebedi. Mama Mosebedi. Oh mama Mosebedi. Oh yeah. All right. Papa lebaka le legolo la gore le tle le nyake thušo ebile ke bona le tlile le mama le tla iša ke mpa. Nna gore ke feleletse ke fitlha mo go lena ka kua ga ento nngwe le nngwe e eme go ema gona ntho e diragalang jwale re feleditše re tšwa re nyaka go tseba gore re ka kry-a thušo jwang mo re tšwetšeng thušo gona re le ge re fitlha ba re gore nna ke se feleletse ke no ba ka mokgo ke leng ka gona ke ka baka la gore ba nrometše ka kgarebe so mola ba nrometšeng ka kgarebe ka mokgo mongaka ileng a hlalosa o ile a re ba nrometše ka kgarebe ebile go ne le mongwe monyane o e leng gore o loya ka nnete jwale o phosha go phosha so jwale ba re le go tlhalosa ka mokgowe nna le mosadi ra gopola gore jwale ka ge le gore ba re le mmaka a tsene ka mogae so se se kaone ke eng ra re thome ka gore re mo dire gore a tsene and then after go tsena nakong go tla ba le dimpho ra kgona go ka tlo bereka dilo tše gabotse ke kgona go patela jwale yeo ya gore a tsene o e dirile gore a tsene metsenewe jwale bothata go tloge mo a go loke selo a kere so mola go sa lokeng selo le se taba gore re fela pelo seo le nna mogopolo wa ka bjale o thoma go ntlišetša kgarebe yeo ka reng ba nrometše ka yona ke thoma go bona o kare ke mosadi o thoma go bona o kare taba tše di dira ke mama mo ke bona o kare di dira ke mama okay ke tsepa o ne nako ka o dula le mama got 14 years le na le 14 years ka bana ba ba kae bana ke ba ba 5 ka mogae ke bana ba ba 5 mabaka a gore o bone o ka re dilo tše di dira ke mmeo e ka ba mmeo o dira eng ya go se kgahle kgoro ya go ba le kore go bontšha gore dilo tše di ka ba di dira ke eng kore mabošaedi a mme a dirang a ile go gore a tloga a bontšha gore dilo tše ka ba dira ke ena ka ba dira eng leng mama kua mathomong tšatši la mathomo le a robetšeng ka gae tšatši la mathomo re thoma go ratana o rile go robala ka gae fore go rile go sepela ka kry-a phenti ka mogae so phenti ke rile ke mmotšiša gae tsebe and then ra no tšwela pele so ntše ga sa e tsebe ka ge ke be ke morata le kry-a kae ke kry-ile mo morago ga mpete mo fase so ke mantši bana ga e tla ke re gape phenti šiara ke e tsebe nnan ra tlogela tabe ya phenti eo ra tšwela pele ka bophelo jale bothata ba gore ke feleletse ke naganela yena ke ka baka la gore go tloge mo ya phenti go ile go bale ke kgale ke sokola le yena so ga fitlha mo e leng gore re thoma go shota lo tše ntšhi and then le yena ka bo yena o bolela taba gore tsona lo tša ka gare diphenti di rathegile so ge di rathegile o di beela aside and then o reka distofi gantšhi ya ba motho a ratang go apara distofi tekano wa boma 2 years ke kgona puruputša ka mo ledoropong ntongwe le nngwe awa ke re ke mosadi ya ka re dula ka gae o feditše 2 years ke tseba go sena phenti le ditofi a kgona go di tšhentšha o ka re ke ne beketše 3 4
ke kry-a pentitšela ka moka ga tsona ke gona ke di bona after 2 years. So ntho le yona e dira gore ke nagana gore mare jwale di tswa di le kae lo tšeki e re fetša ka ewe after monno gore a bulele mmaka gae a ke re o mmuletse o nyakile nkana gore o nyakile dikgogo tše 4 a nyaka mašela ding lo tšeo ka moka re direkile ke tse mmago ba mmulela ka gore o riang o robetse ee o robetse ba sa tle go fela leširele wa tla ba ro sepela ka montle that's why nna ke sokola o thibetse go tsena ka gae so gona mo ge re fetša go bereka tabi ka dikgogo tše a re sana selo re tše re tšhelete re e berekišitše mo mabakeng a so re fetša e berekiša mo mabakeng a ke sa se gopola gore go diregileng re sa kwane ga botsana go ba le selo gona be go sene selo nna ke tšwele ka gae ka tsamaya be ke go ne le ditene tše dingwe ba no fana ka tšona plekeng ba re ke dirifante so be ke ile ko diteneng tšeo nna ke no tlhoka go ke bereka ke rile ge ke boa nka re ne le tšatši le le tee nto e fetile ya dikgogo eo ke kry-a ka gae go jewa kgogo and nna ke tseba re sene tšhelete so ka tšhaba go ija go bolela nnete so le marapo a yona a senke ke bona gore a feletše kae kore napile wa bona gona molotse o ka moka ke dinagana ke a morata mare ge ke mo lebelela ke thomo tšhaba gore mare ga botse motho gape anke re bale ge ba tlhalosa like mangwalo a bongaka ga a dumele gore o bolele ka mabitso so bela gona moko gona mo le nna gantši ke fela ke lebelela ena gore mara ga re ba sema cause anke re a se ba e bale ka lebitso ee napile re phediša boima nto ewe so re tlile ke feleleditše la mafelo ke tlile ke tšere paeskela ke maabane ka tlhoka ntate moremi ba re ke bo ikgono ke tšere gape ikgole ke tsole ka re ka mo mafoo ya masa ka etšea ka tla mofero ke le molaga ntate moremi ke tlile go tlhalosa bona bothata bo ka ga ba mpoditše gore o ka no ya wa tlhalosa wa botša gore o tlile ka polelo and then ka tlhalosa ntho ngwe le ngwe ntate moremi a ba le gore go nna gore no tabe re tla ka yona ikgono re tla e lokiša ikgono ebile mme a ka kgonana nna le ena a relwe ke nna ke a motšhaba ke a morata mare ke thoma go motšhaba-tšhaba ke tse gore mmagorena mokgala ba gago šo o bolela ka taba ya ditšwaro tša ka gare o bolela ka ditofi o bolela ka kgogo ye e jelweng ka morago ga gore mmereko wa go tsentšha mokgekolo o fetišwe mola a tseba gore ka gae ga go ne selo mokgekolo o hloba kgogo ka gare ga dilo tše mogala ba gago a di bolelago ka moka ga tšona o tlalletša eng o fokotša eng o gana eng o dumela eng nako re fetša go kopana tšatši la mathomo ke bile gona ga gabo frogang khapa ka ya gae mantši bana boa antšea a ke fitlha mpotša gore humane paint a se a kana ka ra owa a se ke tlogele painting a se tšhono šika ka painti tše pedi tla ke e bone painti eo a gana ka yona le go nywela ke tsore painti eo ke jwang go diegang ka yona ke re sokotše sebaka se stelele ebile nako le be re ra sokola bo ka re ga le go le kaone go nywela go west malobanyana a se gale ke le ke tswile ke ile ga ya ke boa a re why dipenti tše tša gale e be di sego ka magae di tswa kae ke ra wa e be di le gonana ka mara wa ke setšha ka mo metlhelo tše tša wa e be di se gona go ne le gana re gone le tlhakatlhakano e ntši magareng ga rena nako ke fitla bophelong ba gagwe nna ke fitlhile ka lerato yena o re ke tlile go yena ba nrometse gore ke tle ke fetse ka yena a ke ne tšhomi bophelong baka motho ke phelang le yena ke mmaka federe be ke phela le family ya gabo so o re nna ke phela le bagekolo kudu mo baneng ke tlo mmolaiša ka batho a ke tsebe gore yena o re mmaka wa loya a ke tsebe gore ka gore a ke ne tšhomi le e šitang le baagišane ba ka ke phele le bona but ge ba ntumediša ba phoso ora gore ke iša le bona
ke loya le ba Christian ba o re ba loya o ra re ke loya le bona ba Christian ba ke ala no go ne le ngwe shiki in tshwenya ka metlhale ka matjati go bile le tjati le lengwe la tloga magwe a le kowe a sa dule sebaka a boa ga boa le gona na kwa tloa magweng o tlogile mo ga re fapana so ga boa ka re motho re fapane ba mpotsa tsena mpotsang tsona e reng ke bone gore go tlo diega so a pelo tsore ke be le ena go direng after mo go sa gone ka mo tsore wena motho a modimo ka gore e bong gapeletša go dia dilo tse soki o go baditse o gapeletša gore a gone gore nna nka go batša o robetse le monno mogolo go baneng o go baditse ke rata mapele ke nyaka go question twe o gapeleditše go diang go tsena tša thobalano le wena and then kgobalo ya tsena mo kae e be ke sa nyake e ba nkapeletša e ba ntea maoto so gore o tsenetse thobalano a se ready jwale ka mosadi go tsenela thobalano le monna ko gore maikutlo a gage a se gore a re bja ka a le dry so ya ba goreng nna ke robetse le monno mongwe le bile monnowe o goda gana mogausi le rena ke yena monno baneng o go ba itse ka mo go ba tsweo a se nna motho o rata banna ana ni ntwe e be ke nyaka mo phelong baka e be ke ipotsa gore ke ifumane e be ke tinyakela monna re nyalane ke be ka gaka re be le bana ba rena a se nna motho ke timisane le lotse so ntwe o nkgotla ka ona ka metlhale ka matjatši ebile wa boa o botsa le bana ntwe e soki ena ne ka metlhale ka matjatši re fapana metlhe ha o ne tjatši re sa fapane ka metlhale ka matjatši re fapana o botsa bana ba gore mmalena go so ba le nna bana ba tlo ntlhompha ba gaetse diaka a ke go tame nna ke ngaka moremi ke no tswa gona mo ga matlala era moshebo nke ke botšiše mo wa bona nkebe mo gongwe ka kamoreng ba re mo gongwe setšwaro se sa basadi sa ka gare se kereile ke wena and then o botšiša papa o re setšwaro se ke sa maga be re tla re mo gongwe go tlile enyatsi ka mo gongwe ka lebaka la monate wa ka mora e lebetše setšwaro sa ka gare jwale re seka ka setšwaro se ba šupago gore ke sa gago o ile wa se bona le gone bala ke gore ke se se jwang okay tate a sanka la mmontšha sona ile a e bona o ba re itliše be le yelonya ka re boyelo e feletše kae sale ke no e fitlha le nna gore e timetše jwang o bolela nnete awa ke no makala ke setlho ke sa e bona le nna ka monto okay saese ya setšwaro se ge o e lebeletše ke saese ya mama ba re o ile wa e bona a zanka ka e bona ntate moremi le motho o baneng re tswa go yena before re tlo tlamo re tlo nyakišiša tabe ya ntshwenye ya phenti eo ke itlhalositše ngakela botša gore monna modimo o mmontšhitše ka mosadi o phenti eo ka lebaka la gore mosadi o ra se mmontšhe o ganne ra se ke mmontšhe ka lebaka la gore o ganne o ra se a gage kgone wa ntla ba re mpontšhitše alright tate go gopola e feletše kae setšwaro se sa ka gare sa basadi ke feleditše ke se beile ka morago ga old robo gore ke gogile ka se lokela ka plastiki ka se latlhela ka moo and then tšatši le le ya ngakeng wa ile be le sela ya le yona la fihla kua la e bontšha ngaka o mme a le gona e be setse e timetše ke kgale ke kua mathomong e timetše kua mathomong alright and then ge o nagana gore a re ka ba a itšere ke ka mokgwa ke ileng ka fetša ke gopola ka gona wena go nagana mama o tšea gore tate a ka ba riileng ka yona tate moremi nna ke tsebe selo gore okay o bolela polelo ya gore mama o ile wa gapeletšwa go tse gore ba tsenele thobalano le wena mabaka gore o mo ganetše ka digwara beeleng
o tlogile mo gae re fapana ba mpotsa gore yena a nrapele ntho o baneng ke ne le yona yeo baneng yena a ka e golofela kwa yang ke 20 ranta o e reka 20 ranta ekwa tate o a reresha mamare o ile wa mo gapeletša go tsenela le yena ka digwareng ebile wa be wa ntšha mantšwa gore ga a gana 20 ranta fela ka go tlišetša lethabo a se nako eo ya 20 ranta ke before ke tlo sepela ene le ya gore ile ka gapeletša ke nnete and then o reka ka 20 ranta aowa nna le ena ra tshwana le nna ke motho le basadi a ke motho le mara ke kwele o ka re wa idumela wa rra gore wa e gopola ebile o bolela le gore a wa e bolela ka nako e jwale le jwale o e boletse ka nako e so ye ke ya 20 ranta ke e boletse ke sepela o be o e bolediša king e be ile maka ka re ke kwa go njwale o ka re o nyaka go gana gore wa reka a kereke then o be o e bolediša king ke a tseba o tseba jwang gore ya rekiwa be ke maketela mo gore mo be ke phela gona e be e rekiwa ebile o tseba le di-price ke phela le batho ba ba tswang go reka ba yang go reka ba buang ba nonwa majwala ke re ke sokotse kudu mo e le gore ke dutse strateng mara jwale wa rra and then wa bona e le tabe e botse ya gore o tšee polelo e jwalo o ife mosadi ya gago mmago bana ba gago o kwagale o mo kgantšhetša ka bona batho ba mohuta oe go bolela nnete be eno ba go tlhakatlhakana le gore gabotse ga re sanya nna le ena ke kgalentse rona re sa nyakana o ka raga gona ke namele ke epitori ke boe ke mosadi ena diphoso tše dintše dintšhi di dia ke nna eng ke nnete ka gare ga bosadi ba gage bo bo ratang o no bo tla ba ke taba ye ya gore o ka re o a seleka ke nnete and then jwale ka monna wena ga go ne mo o ile ngwana o potelela o ne o nnoši wa nyakišiša go seleka ga mosadong e be le la mathomo ka re thoma go tswa nna le yena re ya mo mothong yona nako e nna be ke se motho go tsamaya go tswa ke be ke le motho wa go itshepa go tloga le mathomong ke re nna ke tlono kgona okay tate mogolo mosadi o kule bohloko ke nnete taba ya gore o mo gapeletše thobalano ke molato tabeo ke a tseba o ile wa mo kgopela tshwarelo gantši o ile go kgopela tshwarelo mama o le nkgopela tshwarelo after ke motse gore go ba ditše mara ka morago a re na yena a sa go betse nna ke go baetse ke banna ba bagolo o ile wa mo swarela gore o ile go tšea go bula maoto a go goga matsogo a dira dilo tše ka moka mmagorena o ile wa mo swarela mama mmagorena ke kgopela o bolele go tšwa kore o bolele nnete o ile wa mo swarela mama e gona thobalano ka gare ga lapa la lena gone jwale ge re bolela so gone jwale e hlola ke eng gore se ka ba gona ge e le gore ka nnete o mo swaretše o re yena o šia go robala le nna yena e la a lora noga e ntsho e kgolo ga a robetše monoge e robetše mo ra gore noge we ke nna o ra gore ke dangerous o ne nako e kakang o setlosa o sa fa tate digwara ka no ke 2 weeks o be ke tšepedi fela o ya ka morago ga 2 weeks be le ne nako e kae le sae fo yeng be re no ya nakong taba ye ya lena ya go se fo yeng e tlo le bakela bothata and then taba ya bobedi tate taba ya noga e ntsho ye mme a e bolelang o bolela nnete a re mmoditše gore o bone noga e ntsho ke lorile ke robetse le noga e ntsho so noga e mahlo a yona e be ka re ke mahlo a gage kore ge ke lebeletse ke noga mara mahlo ke a gage ka phaphama and then mosagare gobo o lekua o boletše polelo nngwe ya mma ya go apara-aparo tše diso bo re iria jwang ka nako tše ntšhi o rata go apara rokho tše ntsho o re apere le masokisi a mantsho ra lwa ka taba rokho ya diaparo tše ntsho wa tseba le yena ene bothata bo bongwe bo ke bang le yona
ba ke ne le bona for 14 years ka moka seng ka ba le phoso a ke tsore go kgonagala ro ka dula le motho for 14 years a se ke le tšatši la mohlola re gona re ke gopela tshwarelo ko gore le go wena a go gopišitše a go ke no gopela ditshwarelo nna ke no gopela mama Thabela a sanka wa gopela tshwarelo go tate for 14 years le idutšeng ka moka ntate Moremi a ke tsore ke thibela ke eng ge ke dutse ke nnoši ke kgona go bona phoso mara gore ke mmotse straight gore mo ke phošitše a zanka o nyetšwe a ke ntšhoditšwe bonnyane and then o dula le yena ga lena le a bethana goba le dutše ga botse ga gone molato mare no bethana ka dipolelo le no bethana ka dipolelo o sa morata monno ge o le go mo lebeletše o bona o ka re wa balwa goba o bona o ka re o sala ga botse kgaitšedi ebile o nyalo ka one mola mo moragonyana molebe ke bona o ka re a gabotse a se gabotse buang so ebe e le motho o baneng a ke tsore o ka re o gopolela motho ena ninto a iphasiše ebe le motho o baneng o ba re wena o gane why o re nna ke why wena o dia indecent that ilo tšeo di se gona ebe le motho o baneng mosegara se galela e ba gone o tša jasa tše dikhulubeke a tše dilepe a tšweso yena a re yena ke yena ngaka badimo ba gabo ba mmotse gore swantše a dieng a dieng then a bua le dihlare nako ngwe ba bua le tšona and then di feletše ka dihlare tšeo tate Morema ke tsebe cause anke re nna ba re ke nna moloi tlo tlhwa ke kgošena motho ka dilo tša gage ba re ke nna moloi o go botša seroka phatla gore wena o mo wa loya o go boditše seroka phatla gore mmago wa loya kgaitšedi ya ka kua ga bota lapa la geno le tumile e le lapa la mohuta mang mmaka ke motho o baneng o thuša batho ba re ka scrake kgaitšedi ge re iya ka lehlakoreng la a kere mo motseng go ne le malapa a mangwe a tumile ka go seleka re sa tsebe gore ke dinnete goba a seleka goba ga ba seleke lapa la geno le tumile ka dilo tša mohuta owe goba aowa a se ditume ka dilo tša mohuto oya e napile wena taba ya gore monna gago a re a robetše le wena a lore a robetše le noga ye ebile mahlo a yona a tlogang a swana le a gago dilo tša mohuta oke a senke di no go tshwenya kudu mo e leng gore o ile wa be wa tšwa wa nyaka go tseba gore e ka ba wa šomišiwa goba go diagalang ka wena gore be re fetše re ile mo re tšwa gona mothong ke le ke tlo thoma go dula ka ga gabo ke setho ke bile ka no re maybe kgwedi ka re wena ka re monna le mosadi ba tšwela lapa la bona a re zame go tšwa re kgone go bona gore ka mo lapeng eng keng o ganne straight a re nka se ebile ke tšwile le wena so last year a kona ngwago ka January ko gona mo baneng o dumetše gore re ka tšwa ra mo mothong o re tšwang go yena warra nkane ge o fapane le mosadi wo kapa o mmonetšitše o mmoditšeng tšona o bolela le bana ditaba tše jalo magomoeno ba go notlala pele go notlala kore gantšhing ka nole that's why ke re nakong tše dintšhi go fela go diragala lo tše e ka re re kgaogana gone jwale so o kry le nna ke no ba botša ke re ka gore ba tlo phutha ba sepela a ke re tla be se tša phutha dilo a lokela ka mara mebata dirang a ntšha dilo ka doloropong ke no re no le ge ba sepela ba tla sepela ba tseba mmatswala go wa tseba gore wena o re wa loya wa tseba gore wena o re wa loya ke nnete e moswara jwang tabeo bošaedi kudu wa kgona go ya ga bo mosadi ga oe wa kwana le bona e seng jalo ge mosadi wa ka tsoga a tlhokofetse o tlo mmoloka le mang ke bothata wa rrang ko re bolele le wena mekgwa ya gago ga e kgatlhiše pele ke tlo bola le wena kgaitšedi yaka
kgogwe monno a kry-ileng o e tlhobile o e apeile a tseba le sene tšhelete o bo o ijere kae re ka re ikgone mantši bana e ba re re koza matšhelete re phela ka dikoloto re phela ka o namela kamela ebile a ke tse gore le khathaka e sa le ka itshwaraneng ya bana ba ka sasa re lwetse yona eo ya gore kamela okay bo se ne selo ka gae fore wena a tsamaya a ya Driefontein ka šale kwa nyaka yona tšhelete ya kamela ke rekile go gobaneng batho ba le go fetša go dia ka mokgo ba diang ba re mo nna ba re motši ke mo baneng le tlo bja badimo ba lena ba fetša go dirang batho ba le ba re nyake dikgogo tše 2 dikgogo tše 4 re nyake dikgogo tše 4 gore ba kgone go bulela matswalaka a kgone go tsena gore a fe mogatša ka dimpho professor o ka re o botšišetša gore tsamaišong ya yona ba hlabile dikgogo ba tšea ba hlakantšha le eng ba dia eng mohlomongwe o nyaka go e kry-a gabotse gore ge e ka ba go ne le ka mokgwa go seng go ba gabotse ka gona a kgoneng go le hlahla gore gabotse o hlabile dikgogo tše 4 tše 2 tše ba di gabotse re thomile ra ka dirapeng ka lešila le e be ba le bofeletše mo loopsing ya borokgo ba mogatšaka ba goga lešila lele ra tsena lona ka mole le tswa ka lešila le ka mo dirapeng le swere mobu wa mabitla ba so ngathiwi mabu ba no fitla ba bolela mo serapeng ba boa ba re mogatšaka a bolele nna re mošale morago a re fitla mola le tsabile le goga lešila go tloga kua dirapeng fitla le sepela mo nageng a tlemile lešila mo loopsing le ya ka gae fitla ka gae a ke dula gausi le tsona mara ke rela gona gore batho ba kore o itlemile wa tswa ka jarata ya dirapa o itlemile ke laelwa jalo aga a re ba re o santse go be dikgogo tše 2 tšeo baneng a di tlo tlhabiwa ka thipa dikgogo tšeo a re tsena mo gating mongako o santse gore yena a di bolaya ka mokgwa ena a di bolaya o re rekile dikerese ba re tše 3 di šale mo gating letsogo leo kgaetšedi ka mo etafole ba re dikerese tše di šale mo gating ra šadiša dikerese dikgogo tšela di a tsena tše 2 di sa phela tše 2 tše di a tlhabiwa ka thipa tše di seng di a tlhabiwa ka thipa ba di bolailewa di tlhabilwa ka thipa ke ra tše le reng a di bolaiwe ka thipa ka meno jwang nkeng o itshwere swa e kgaola so hlogwana ka mo kgogo ka mo a engatha ka meno mogare a e fošetša ka gae ekwa tše 2 tše re di tlhabile ka thipa tše 2 re tlhabetše mo baneng re ba bontšitše gore badimo swantše ba be gona a re fetša da tlhopiwa tše 2 ba re ba tsamaya le tšona tše 2 ba di bereka ka mokgo bona ba di berekang ba re go swantše di robale go sasa ke di apeye nane dikgogo tšeo a di tšhediwe spice a di gadikiwe no tšhela metsi le letswai da jiwa lona tšatši leo marapo ba tlatla ba bona gore bona ba dia ba re motšhi le re bontšitšeng gona le reng ke badimo ba lena le tlo tlhabela dikgogo tša lena ganamo le rekile go tlo tlhabelamo ntho ngwe lengwe le tlo e tlhabelamo ke badimo ba lena ganamo a wa go ne bothata wa diwa ka mokgwa wa apeiwa tšeo da jiwa wa bua a o sa ne tšhelete wa bua ka go nyakana le tšhelete eo a bua ka reka kgogo tšela e be ba di tšhetše dilo tše ba di tšhetšile ka bua ra reka kgogo ra eape o le a boa ena a zanka a ija yona kgogo eo re ijile ra ba ra e fetše sesi mpotše mo ganyana ka mogare ga lapa le la gago ne ke di-challenge tše dife tšeo gatlhanang le tšona ka papa ya mathomo ke gore o ganetša o tsamaya le batho ya bobedi o bitša batho ba loi ya boraro ke eng ya boraro kong go naganela go naganela go sepela le batho mara nnote tša mokgwa gore o ka bone le sogana la ka thoko go naganela nkere gore ke go baditše ke monna o nna ke gore ke ne le monna ka thoko nane monno o ngwe o yena mošupang ke makhi wa rena foforo wa tsoga a dutse mola o re monno o lebeletše nna le maloba a ke bole taba jabe ka go feta maloba e ba botša ngwana wa rena gore mmago ge o bane o nyako ya go monnola a tsamaye monnola a tlogele o tlhotlhwa lebeletše ka mo e le mogalabe
e le gore wena go tlile buang gore ba nagane re o ka ratana le mogala boo a ke tsebe bo sa fela a ya go bitsa mogala bo a go roma bole ka ngwana tate go tlile buang gore le nagane gore mogala bo wa ka napa a tsenela lapa la gago mogala bo phela lebeletse ka kua ga eso gore mosadi wa ga feafea a dia wena o eng mo lebeletse bjale ge e ka ba o lebeletse wena mogala bola a lebelela mosadi o wa rra no o lebeletse yena o lebeletse mosadi ke bagala ba ba go fela ba go goga le go goga ba dula mo le gore ba lebeletse ke bona mare motho o ka re o nyaka mosadi o kudukudu ande ke ka mo ke ne le go gopolela gore mare go ne le motho e leng gore o ka re o robala le mosadi mara se ena o ke mo lebeletseng wa rra a ke re ke nyaka go fetiša ye ya mogalabe wa go tomolela mosadi ya gago mahlo gape ge ka kapa a nyaka mosadi ya gago ga gore mosadi ya gago le yena o nyaka ka kapa mohlho mongwe ke be ke tla go kwiša ge nkebe ore mosadi ya ka ke yena a lebelelang monnola jwale monnola o lebelela mosadi ya gago mara mosadi ya gago ga a mo lebele ka mantšu a mangwe era gore le ge monnola a ka hlo a nyaka mosadi ya gago mara seo ga se re gore mosadi ya gago wa monyaka ka mantšu a mangwe era gore o wrong gore o ka tle wa phara mosadi wa modimo ka go mo latofatša gore o ratana le mogalabola mola mogalabola e le yena a nyaka mosadi a sa monyake kore la bona go bolela nnete mola gae gona mola ga bota a gona motho a santsebe ke sentswe le bitso kudu o senya ke ma ke ampore botela ka moka ba tla go botsa gore o tšhaba batho a pele le batho o dirang lo tse ka mokalatse gore di tlile ka bakalang mebereko la ke ile ka tša gone bašimane ba ke ba tšereng ditšhomi tšaka re sa le ba banyane ka ba iša toropong ba fitlhile ko ra bereka ba feletša ba bereka nna bang ba bona and then dilo da thoma go tlhatlhamala gona mola gae ka boa ka bereka mebereko e mengwe gape ya matsogo ke tsema mmereko kudu-kudu mara ikgolle aowa tate a ko go botse ora re dula soganyane mama ke kgone o bona mogala o tshoša ke mogalabe gore a ka go tšeela mosadi go tlhoka tšhelete ntate moremi ke re bala basadi ba na le gore ba nyaka mo go leng tšhelete bana ba bola ke tlala ka mo ene o dutse o tlo tshoga monna lo tla reka bukana wa kwana mama a ka go tšea mogala boo aowa ane be ke mmotsa ka metlhale ka matse ke mmotsa gore a ke mo dilong tšewe a ke gona mo dilong tšewe o mmoditše mama go gore mogala bo reng ka taba boloi o botse ke ngwanaka mma ka boa mpotsiša wa tseba gore ke eng pa re a kwešiša gore o ne stress number 1 sa gore a o bereke ke tse o bereka ka eng leng ke dira plan ya ntlo ke a yaga ke a playstela plumbing electrician di-roofing di-gamazine gore ga botse ebile kwa ke tswang like kua toropong kwa ba re phela gona re marketa gona be ke lela ke je ko full trains gore ka mokala mmereko mo le mo batlang ke a o di ya ke nyaka o tseba re o tla kang ga re ke re ke nyaka motho wa roofing ke a tsama ke nyaka motho wa yaga ke a tsama ga botse o mmereko wa construction o dia in general o thoma ka pencil le ruler nka fa motho dikhi mara gone jwale a o bereke a gone nto e lokang mo wena ba mpiditše toropong ba re ke tle ke mamogolo a re ke tle ke mothuši so ka tloga kwa ka tla ka agela mamogolo two room ya ke RDP ke tlatša ka 2 room ka tlatša ka 2 room eo a le golle ke ne ga botse ke ne 1 year and 6 months ke sa bereke at all ke sa dirisilo mara ke tlogile Pretoria ka tla ka bereka ga botse o be o le Pretoria go ya ka wena o nagana gore dilo tša gago di thomile go hlahlamologa go boa gae then o wa ga 2 room mamogolo go tloge mo 2 room we wa le Pretoria a kwešiše gore ga botse a kwešiše go dira na Pretoria be ke nowe wa tseba le yena le gore a dule le nna sebaka a ke Pretoria ba re ke a Mamelodi ka moreng kae kae a ke kgona no tšea tsona borolo tše ke lokela ka mo school baking ke apara ga botse ke namele bese ke fihle ke follow ke tenyakele mo nka robalang fro ke apara di borolo ke nyake mmereko ke be ke reke ticket ke be ke robala gae right tšeo tša gore a o bereke wa ra nke re di tlogele re lokiše ina ya gago tšeo ke nagana gore di tsamaišana le dinyama le tša boloi mohlomongwe le badimo le tše dingwe professor o tlo go thuša nna ke nyaka go go lokiša man
o fošagetše ditiro tša gago ga se tšona dipolelo tša gago ga se tšona kgopolo ya gago e nagana dilo tše dintšhi tše e leng gore tše dintša tšona ga di kgonege go hloka mmereko ga gago ga gore a o sa le monna enough go hloka mmereko ga gago ga gore o tinyatše go hloka mmereko ga gago ga gore go ka dia mosadi o ke gore a felletše a dula le monna o mongwe le o mongwe jwale ka ba kgalabe ba wena o ba tšhogang gore ba ka go tšeela mosadi ka baka la gore wena ga o ne tšhelete o hlokomeza mosadi o emotionally o wa mo gobatša ka gare ene mafelelong o tlo fetša a di dira dilo tše wena o mo naganelang tšona gore ge o mosola o mosolla nnete ya ntwa a e dirang ka baka la gore go latofatšiwa mehle le mehle ka selo ba re o a utswa o sa utswe o felletša o utswa gore ba re ge ba re o a utswa e bane o utswitše ka nnete e tšwa dikgopolong tša go nagana dilo tše dintšhi e fe le gore o bona o ka re mosadi o a loya go ne le ka mokgwa e leng gore jwale ka monna motse o ka tšwa wa ya go dira ka gona gore ge e ka ba mosadi o wa šomišiwa a se ka tlhwa sa šomišiwa ge e ka ba o a loya go swana le ka mokgwa wena o hlong o bola le mo pele ga bana gore koko wa bona o a loya wa kwa gore bana ba khiba gago ka mokgwa tabe sa ba swareng ga botse ba tšwa go botša koko wa bona gore papa o re o a loya a se nnete dilo tšeo di dirang ene ge mosadi wa rra a re go wena a re ga ke ready a boletše ntate moremi a re ke foiyeng ga ke ready go ya foiyeng o seke wa gapeletša go robala le mosadi a se ready kore ye wa rra kore o tswe go yona no it doesn't matter gore e be la mathomo go bakela bo 10 le banna ka moka ga bona ba ekwe taba ye mosadi ga a re ga ke ready ga a ready ke mosadi ya gago a kere a tšhabe o robala mo kgausi le wena mehle le mehle ga go ne ka mokgwa o ka tleng wa se mo kerei ka gona titukiše bokagare ba gago o titukiše kgopolo and then o kolota mosadi wo go mo kgopela tshwarelo o kolota ba gabo go ba kgopela tshwarelo ka go ba latofatša ka taba ya boloi go šupa motho ka monwana gore motho wa loya ke molato a se nnete and then ge o wa ga go hloka trust mo mosading mo o phela le mang warra ane ke ena motho ke phelang le ena o phela le mang go jwale o lwa le baagišane ba gago ge ba lebeletse ka moga gago ka more a ke re la ba bona jwale ba nyaka mosadi yaka no gape go ne le gore ke lebelele monnola mara o kry-e le gore kgopolwa ka gae mo monneng ole that's why ke reng nako nngwe e ka nobela gore nako nngwe bothata bo bo diregang ka nna kua gae a bo tswelele but kua gae nna ke like sorokiso kore le bana ba banyane like o kry mmao botsa gore o ba moloile aowa o swanetse o be sorokisi wa rra ka gore ditiro tša gago le dipolelo tša gago le ka mokgwa o naganang ka gona ga se ka mokgwa motho monnomale a swantšeng a phele ka gona ene ntongwe e leng gona ne abuti go sokola o hloke tšhelete a se mafelelo a lefase solanka o sa phela o sa buša moya matšatši a hlaba o ka ba le plan ya gore nka ria tšhelete jwang wena le mmamogolo a go wa go bušitše mmo a go tšea magweng le ya kwana a wa re sa kwana go jwale mabaka ebile eng gore le seke la kwana re šitše ngwana komeng so ge re fetša go iša ngwana komeng ba dira bošaedi ba tšea ngwana ba mo tsentšha ka mo ba tla ba khaphana sonke re bana ba khaphana ka mokgo ba wetseng ba mo tsentšha ka mo motseng o mongwe so ge re lwela gore ba montšhe ka kwa le motseng o la se ka tsena kwa ya go gorogela ka gae ka ge ba tsamaya le tšhomi a ra motšea ra ya mme o ko mogolo ba tlile a ropana le mosadi gore ka gore ke ditšhomi a ba tsene ka mo pele ba tla tsena kako ka bona le bošaedi le nna so ra ba tšea e re fitlha le bona ka gae ya be le gore legogo le šetše kua morago ge ke re go bona e ba re legogo le šetše kua morago yena mmamogolo a re
ga ba jike ba latele go go le ka re no a go sana re wa ka jika a fitlhile gating o ga tsene nna ke tla kitima ka lata le go a ge ke bona ke rile batho ba kwatile ba re nna ke rogile mmamogolo ke dirileng le wa buta re feditse re setho re sa kwana ga botse ka baka la gore ba ngapeletša gore sepela o kgopela tshwarelo ka go moroga mo le gore a senke ke moroga wa tseba wa rra ka nako nngwe ne go kgopela tshwarelo a se botlatla ene ka nako nngwe o kgopela tshwarelo for the sake of peace, not because o wrong but for the sake of peace. Then o no kgopela tshwarelo and then wena ka boteng ba gago o tseba gore wena ga wa di dira lo tse ba reng o di direng thobe ene ntongwe malome santse o itsebe mo bophelong re sepela re gahlana le di challenge a se mebereko ka moka e re tlo e berekang re sa gahlane le di challenge mmamogolo go biditse wa tla mo gae wa ga thuru mo wa setlo sa bereka o rileng ka taba ye gore la tsare bothata go dira nkere ke ne le go bereka le batho ge ke fitlha batho ba santse ke bereke le bona be ba ganetse gore like motho ke re gana ra kwana ikgolo re sa o tla go theogela go sa sola ke re ke a lebelela motho la a sa tla go bereka le nashilo ne le malome ko a sa anya get all maloma go wa ya ga le ena ka mo family ya ka ga ya go njwa le go ba ya ga tlhokofetse so go ga nna ntlewe ke no ya ga ke nno ka re within 3 weeks 4 weeks ke no ya ga ke nno skefetse be ba raka ba bereki ba gago gore batho ba santse ba bereke le nna ka mokawa okay be re kwana mare ba satle a re tseneng tabashi abuti ke go re batho ba ga boda ba go bolela gampe ke ngwa ba kolota awa a wa bereka le bana ba bona wa se ba patele nna gore nka no re ke mo igodishi ka ga mantlo ga ke salo monyana so la palela ka mo ke no gola ke sa tshwane le bona ke no gola ke no dialo tša ka mogae ke dirang ke ya bo magweng ke dirang le hloyo gore le tsweletse jwang ka no feletse ke tlhoile na ke tse putisho e rile ga senke wa bereka le bana ba bona wa se ba patele na ebile ke ba tseba ka moka ba le ba berekileng le nna le go njwela go no a ka reng na wa nkolota okay makoti mogala ba ga go ruria di swimming pool o thoma ntlo ka pencil a fe motho ski o wa ga boima why batho ba ga bota ba mohlwile a ke tsebe gore why ba mohlwile wena o tseba eng ka taba ya e bolelang ya gore ga bota ke hlwilwe nna ye ke tsebang mo tabeng yeo ke motho o baneng yona nakonyane la ke reng e be ke sa mokwishiše le ge batho ba feta ba ipolela o re ba bolela ka ena motho a feta o re motho la o dia jwang after mo o ra o reng batho ba ki ba mmolela a ba kwani le ena ba lwa le ena a tsebe gore ba lwelang le ena ga itse dia ka ke le botsene monna ga gone badimo o ne dilo tša di kwang ka mo ditsebeng tše lena le sa di kweng and then dilo tše la ga di kwa yena a ne a noši wa conclude taba gore taba e eme ka gore mogala bo o ne matsogo a mabotse mara taba sedimo a ka se ithome gare a ka se ithome mathomong a itlogela gare e tlo feleletse mokhosetša bothata ke kole a bolela re diaparo tša diapereng ke tšona tše ebile di feleletse gona mo ga a ne tše dingwe o a rereša so ga a naaparo tšeki o re o hlatswaneng wa šena ya moga tša gwena la mafelelo e be ke sa tlhoke itlhatswa nkore ke kwešišeng something monno go ndua le ga apere diaparo tše kua ga ya go ne tše dingwe tše di leng gona diaparo tša monno di kae wa rra diaparo tša gago di kae nna tšhelete ke swara nthongwe le nngwe kore beno a ka mogae a ke kgonelong kore le nka swara tšhelete ge santse ke reke ntho something like borogo ngwana dieta di rathegile bopi a bona kore no ba tlhakatla ka mola ya go di ka go shota so tšhelete ngwe le ngwe ke tshwarang ya e fella gona ka mo and nna ke no ga botse nna ke motho le gore ke gotse ke sokola so ke motho go ipotsa gore ke tano le yana be ke no fela ke motse ke re ke tla sacrifice ka bophelo ba ka
gore ba kgone go phela. And then warra ge diaparo tšeo ba di hlatswa o ba o aperengwe ke a te hlatswetse ao go te hlatswetša o le gare o hlatswa diaparo tšewe o ba o apereng mo mmeleng nka no re ke apere borogo ba go bereka ka montle ka mogare gone borogo ke tla apara bo ka tlhatswa bo ba ba mola nna ne ke tlo tlhapa ka apara bola ka tlhatswa ka bea a ebile setse ke tlwaetse no ba mosokolo. Alright sesi Tabe. dikarata tša gago di mashoniseng ene ke tša bana o rile ka tšhelete ya mashonisa no itse ya ra reka dijo ka gae kgwedi a fela ba e goga ka moka ke a boa ke tša gape kgwedi a fela ba e goga ka moka koloto tša gago tša mashonisa ka moka di ria bokae ke 1.8 o golla bana ba bakae golla bana ba ba 4 and then tšhelete bana ba ba 4 ke bokae 2 something why ke eng nte go pallisang gore go fetse go gola o tšee 1.8 o efe mashonisa ka moka dikarata tša bana di boe a o ne ntwe re ka ijago tate metsi e o e yagileng motse wo mowane wa 9 room bo o tšhatša bokae la mathombe ke tla gae metse ke yagileng ntlo ke tle ka go di-play style nna be ke le motho ke go tloga legale ke motho go berekela toropong ke rela ke fitlha ka bereka go abuti ge ke gopola o ka re mfile more than 20 something then le dirileng ka tšhelete kae tšhelete no falala mo go tloge mo ke buile ka kry-a o mongwe wa nyakile ntlo go swana le yona ele a ra ke nyake selo ke no nyaka ntlo ka mokgweleng ka gona ke mo tšhatšitše 17,000 o mpatetše gabotse mara ke lo tša ko morago lo tša mengwaga e wa tseba go nento ke e lemogileng ka baagi ne baagi mmere kwa lena o boima go feta boima mara tšhelete ya lena ya go aga a le e berekiše gabotse ke nnete ke baagi ba bantši ba ke šetšeng ke bone taba ye e riega mo go bona le agela batho metse la ba riela dilo tše di botse ba le patela mara la palla ke gore lena ka bolena le rie dilo tšeo tše di botse 20 something thousand re a tsebo ra ya tla ka letšatši le le teitlile ka diafo mara mo bophelong a boto o ska bereka boima wa te tlhokiša go reka skipa le ge ka ba sa 30 ranta ska bereka boima wa te tlhokiša go reka borogo le ge ka ba 200 mara mehle o tsoga o swara ditaka go tonya matsogo a le boima mara mmele o palle ko go leboga mmele ga o lebogo ka dijo fela mmele o hloka go khuthumala gore o kgone go tšhabela malwetse gore go sasa o kgone go bereka mama monna ka sebele marogo a mabedi ene tšhelete o e golang ya bana ba ba 4 e ka se kgone go phela ile mashoniseng gone jwale so ke kgopela gore batho ba e le go gore ba nyaka go aga ke tlo ya go šutha dintlo tše papa a di agile maybe tše 4 tše 5 mmereko wa mo a berekileng ke tlo posta mo Facebook ya rena batho ba bone matsogo a gago and then ba tlo go bitša ka lebaka la re o palla ko go swara tšhelete le mama o palla ko go swara tšhelete ba tlong go godiša yona ke tlo go nyakela batho ba ileng gore wena go berekile tšhelete ya lapa la gago e dula ka gare ga panka le ya go bula panka le ba babedi a le go gore nto golo gore lo bona ga go etšwa tšhelete le ge e tsena tšhelete la le tlo e kry-a mafelela kgwedi re le gare re tloša nto e riang gore lena le palle ko go swara tšhelete because nto e santše le tsebe a e sa le nako gore le teperekele lena le berekela bana ba lena so bana ba lena ba ka se gole ka mohlako nagana ge wena papa o ne marogo a mabedi le skipper le yona jacket e leng gona e fela o apara size mang be ke apara 32 wa rra o apara size mang o nwa 32 dieta o apara size mang dieta ke apara size 8 and then jacket ke medium ge re feta mo kua gae ke tla bona gore ke go topelang wa kwešiša o ka se be le diaparo tše pedi go ba le diaparo tše pedi ke bothata pa o ne diaparo tše pedi o hlatswetša mmeleng mama mogala ba gago le ga ka ba le borogo bo boteng santse o hlatswe wa šena mogala ba gago
e be ke itlhatswa ba le bothata a re nna ke a loya ka thoma ditlhatso tše dingwe ko gopola tšatši le lengwe a tsamaya o tšere keeper vest nngwe ba re ke a bongaka a itšea a e bea ka fasa lendrase la ngwana a re wena ntwe mmago a se ka ba itšea a re wa itlhatswa mmago wa seleka papa bongaka ba ga go feletše kae ka bona hai ke nka no re ke tekano bo ma beke tše 4 mo elong ke tše ka o ka 2 weeks and like 2 to 3 weeks mo elong gore ke rile ke level ka re e ka mo go sokotseng ka gona go se tšentša ditlhare tsona go bola nnete ke no kgona go ya ke bue le tsona ke a di tseba gore ba re sekeng di no ntlela gantši mo nakong tše ntši so ka feleletša ke re no e re ke tše di-vest tše be ke apara vest ya maapogo eke e le ge sa le ka botšiwa ka yona ke le ka mo beseng ke botša ke mo porofeto mo bela ka feleletša le yena wa tseba ke mmoditše ka re no e re lo tše tša bongaka le dingenge tšeke ke tšeelo tše ko di fiša ka baka la gore ke sokola kudu-kudu mo e leng gore a go bontšho ka re ke nto ka re ke apešitšwe nto e leng gore a ke yona go ba ngaka santse o be ngaka o thwasitše wena bo le ngaka o thwasitše kae ai ke no bona metlholo nke re bala gantšhi dan le ditlhare tše ke no kgone go ya ke bue le sona ke direng ke no ra mosengaka tše ntho ba e dirang ya se selo e no ba go tloga o kry-a setlhare se ba reng ke sekete wa dira so wa se tlhakantšha le sekete ke pitša e kgone go dira solo tše so wa bona ditlhare tšela le dikgammola pa di kotsi kudu di nyaka o di tseba measurement di nyaka o di tseba because tše dintša ditlhare tšela di a bolaya so go lora setlhare o no ya o sega o bo o se apeye gopola gore baloi le bona ba ne le mokgwa wa bona wa go berekiša mokgwa wa gore go fihle toro tše dimpi mo mothong ba go fe toro e rong ya gore o late setlhare se serong so taba e ya bongaka gore o be ngaka o swanetše o rute bongaka ga botse semmušo wa ikwešiša re tlo go thuša for lebakeng leo la bongaka santse o rute bongaka semmušo and then taba ya mmatswale le mosadi wa gago gore wa loya bona mosadi o ko wa gago o mmona jale ka moloi mare o palela ko go mo tlogela mama why wena o sa apare mare gona ka gare ebe ke sena ona e ba kgerile wena o ne aparo tše kae ka re ola gore o ne marokgwa mabedi le khipa tše pedi lenanego le ke la go thuša batho le re ne kwešišo ya gore go ra gore le ka gae le go ga boima so le nna ge ke tloga mo ke tlo kgopela malefoko tsena mo la gae ke bone gore ke neng se nka lefang sona ke tla le topela le ko botše pedi then le kgoneng gore kua gae go kgone go ba le bophelo gore re bana ba le ba go ga boima wena o ne diaparo tše kae mama nka no diaparo tše ke neng le tsona ke diaparo tša batho lebile go bonela di santekana le wena gona mo feletše a ke ne diaparo wa tseba magagesho borra kontraka ba e leng gore ba theleditše lenanego le gone jwale tate sho o na le matsogo tšeang di-phone number tše batlang go di fa mo batlo tša ba roka le ba founeleng ba kgoneng go le kopantšha le tate a ye mmerekong and then diaparo o tlo donatelwa tate o tlo di hwetša diaparo and then mama ke kgopela gore ge o ya go golla bana o botše matšhone sa tšee tšhelete ya gage ka moka ga yona go fe dikarata tša gago and then re tlo leka ka mogore ka kgonang ka gona gore re go donate le tša go ja tše e leng gore mohlho mongwe di ka go tšea kgwedi and then ka kua o thome go manage tšhelete ya gago ga botse ya bana a go ne tšhelete re tlo netefatša re tlo thušana gore re netefatše gore ga go ne tšhelete ye o e tšeang go matšhonisa mafelelo a kgwedi o tšee dikarata tša bana a goge 1008 ya gage o šale ka ye o šalang ka yona and then re tlo leka ka mogore ka kgonang go bolela le batho ba re tlhong re bolela le bona gore a ba donate le lapa la lena tša go ja ba le donate le diaparo and then ge ba le donate tša go ja le jeng le tseba gore kgwedi swentše e fele a ke re go ne batho ba moroka o ka no moišetša 60 ya mae
a no phiatlela 18 ka moka di tloga so ba swantse ba tsebe gore dijo tse ba tlang go di donatelwa ba tsebe gore ba gapeletse ka mogo ba ka kgonang ka gona gore at least di fetse kgwedi gore mama kgwedi ela ya June a gole tšhelete ya bana ba ge ka moka e feleletse e be ya ka gae then ba kgone go e berekiša gabotse ka lapeng ya a ke leboge re na le Lensman Kenneth mo o rometse 500 shimama la ibona ao batho la ibona shi ao re a leboga ke tlo le fa yona o re ke fihla ga ya ke ya ke tlo ba fa yona Mr Malapela o berekile mmereko mogolo tšhelete a se ya go patela dikoloto moroka ke ya gore ba ye go reka tša go ja go sasa ba be le tša go ja ka gae ya nna donation ke tlo e dira ke tlo bolela le malefo ke tlo isha di donation se mmusho go sasa wa nkushisha malome ka ka ke tlo isha di donation se mmusho go sasa ko fihla gae ke boledishane le bagekolo and then ke tlo ya kenya go ya go tseba mo badu kenya go bona mo badula and then ke kushisha gore ba galabe ba ge shuba pitšentše golo a re boneng gore go sasa re ka dira eng re direle lapale ba di kontraka ka mogo malome ka kapa le bojang thušang ka mogolo ka gonang thušang ka mogolo ka gonang go bohlokwa go thušana magagesho se ke nyakang go se lemoša go tate ke gore tate mama le bolwetši bo gona mola go yena go ne ntwe e mo distepa mo kgopolong ya gage mantšwa a bolelang a boloi setšhaba sa gaboda ke kgopela le seke la tšeela hlogong ke kgopela tshwarelo re na le seemo sa tate ke tlo leka go berekana le sona ke kgopela setšhaba sa gaboda re thušaneng ke kgopela banna ba gešo ba le ka kgonang go donata le ge e ka ba ka sepe le ge e ka ba ka sesepe a re thušeng ka mogo re ka kgonang ka gona lapa le la modimo le thušege le be gabotse mara Brakeni ke kgopela o fihla o re lebogele go mogekolo wa geno o re ile nto botse monna gešo gore ka kapa ka go itiela matsogo le ke hlwenke kwa itia mo awa e re ke a nyake a swantse a be gona kgaitsedi ya ka gone le putsišo mo ba rena o apara size mang mo lethekeng awa wena 36 to 38 I think 36 to 38 36 to 38 re ke tla araba batho ba diaparo di tlo hwetšagala ke na le bonnete bo feleletseng ba gore jwale tate o tlo tšhentšha modimo ko o mogolo magagesho ebile moroka ga se bona bane ba nnoši wa tseba re go ne le family nngwe ya ka mo madubaduba ke tate le mma le yena gore ke aga ke kgopela gore ge e ka ba re theeleditše nke ba nteletše mogala go sasa gona mola ba ileng ba nteletša gona nke re bokgonne go bona gore re ka se ba tsamaiši le baki ka line ye tena alright re na le ntate Mmanaswe wa ka kua ga Matlala Ramošibo abuti ya Rolfi o re tate go sasa o kgopela gore a tla tšee diaparo o tlo lala dipaka o tlo lala dipaka wa tseba re a leboga re leboga kudu ya ke nana re bulele megala malome ka kapa re bone gore re ka ria jang ya especially megala ke 0131100406 0131100407 wa bona prof ke rata go itiela batho ba ileng gore ba kgona go tlogela go hlobola pride ba tla setšhabeng setšhaba se ba theeleditše ba re thušeng ka 1 2 3 go boima go ne le ba bangwe ba no dutse ka magaeng pride ga e ba dumelele 0131100406 0131100407 lokišang tša go ja magagesho ka mo malapeng lokišang diaparo ka mo malapeng lokišang sela le sela se leng gore le ka kgona go thuša family msereso mo moyeng thumele papi yebo le kae re gona ra lena ngwe ja dipepe a ra kwa kapi diano
bana bona ke bana ba ba kana kang ka le tsa bana ga ke re ka ba le tsona mma gore na bana ba gago ke ba ba ka kang ka mengwaga wa mongwe ne 19 wa mongwe ne 17 wa mongwe ne 12 wa mongwe ne 9 wa mongwe ne 2 years ke ba ba kae kgane 5 o ba 5 12 19 17 12 19 17 9 2 9 12 17 19 o kwele ngwe tša dipeho a ke tse gore bjano ka gore na le sesekuli mo malaeneng mo ge re ka parago ka sesekuli o ka ba bja ya le ena le ka no di iša go bala dipaka di tla latiwa tanki ke a leboga ra sokwa mara ra leboga pitseng tse kgolo thuse le lekang ka yona re a leboga ngwe tša dipeba mcrs mo moyeng dumela Mayoki. Mayoki? Ya, ke nyaka go bolela taba ya tshepedišo ya re di fihla jwang. Ya. Ka baka la re wa opola re sa tshwere phasela ela ya bale ba ngwanola Mayoki la motse ya sepela le. Bjale ke ra ka be gore di sepela jwang but nna ka bonna ke kwiša re o kry-a wena a se problem. Ya. Mara ke na ra gore re gore di sepela yang le tlo sepela le di-collector le bolele straight re le sepela le di-collector and then ba e leng gore ba kgone o dira ba kgone o tseba re ba sepela bjang ka nnete re a leboga Mayoki re tla e hlakiša gabotse alright a thobela mcrs mo moyeng dumela mcrs ka ba kunjani skona mahlangu kunjani mina I will personally avail myself ku Professor Mreme ngizozisa abantwana all right ukulokhu professor lapho thobela bantate mahlangu professor ke tell I'm going to avail myself to le foundation yeo ya gago yeo yeah re tlo thušana moo ke gona no re a leboga ngiyathokoza thank you mahlangu 013-1100-406 013-1100-407 18 minutes to 12 o'clock magageshu re amogela dijo e se go tšeo di butswing re amogela dijo re amogela diaparo re amogela letogo lefe kapa lefe le leng gore tate a ka kgona go bereka mcrs thobela re gona ra lena hlabušang lentšu wa rra re tla šia dinomoro ka moka tše e leng gore batho ba tla re ge ba nyaka go tokopantšha lelapa le ba tla ba hwetša ge ba nyaka go tokopantšha le ba ga Moremi ba tla ba hwetša ba nyaka bitšeng tše golo ba tla di hwetša thobela 013-1100-406 013-1100-407 mcrs mo moyeng dumela ke ka fole kae re gona rra lena re go amogela Paulina go fela o botsisa ka account number gore re ka romela kae tšhelete re tlo ilokiša kgaetšedi ya ka re tla re ge re tlo tswalela lenane gore re tla netefatša gore re šia dilo ka moka ga tšona mo gore batho ka moka ba tsebe gore wa nyakang go lahlela 10 ranta a ka dira jwang okay ke a leboga ke ponna phalane mo madubadiba re a leboga kgaetšedi ka mo madubaduba 013-1100-406 013-1100-407 17 minutes before the hour 12 o'clock magagesho re thušana lelapa le e le go gore ke la ka kua ga bota le e leng gore re di kwele taba tša bona mathata ke mathata ke nnete wa tseba moroka monna ge a ka se bereke a be a palla le ke dilo tše dinnyane go bolela nnete ya mankgonte di a kgokgo o thoma go lahlegelwa ke bonna ba gage le taolo e thoma go bua ka keno ka baka la gore o tla bolela eng o le mang o na le eng ka nnete ke tlo kgopela gore nke ke direng so and then re te poleleng for 3 minutes and then re tle re kgoneng go bua ga botse and then re kgoneng go fa batheletše ntwe e leng gona thobela
batheeletše molaetša go ba o lentšha go dikoma ge o nyaka gore setšhaba sa tikologo ya geno se tsebe gore o tlo ntšha koma le nyaga
a founele ntate Malefo go 072 133 6761 072 133 6761 kore ke mo ka Facebook wa pela repeat information ka mo okay banki ke Capitec account holder ke Tloucha Baroka account number 215890655 ke a e busheletše 215890655 gomme ge o fetša go lokela tšhelete o ngwale reference go fetša go ngwala reference e tla tloka ka kua Tloucha Baroka gore e tšwa go ka kapa maubane gomme ge o fetša wa e confirma ka go founela ntate Malefo go 072 133 6761 072 133 6761 le ba ba nyakang go donata tša go ja le ba ba nyakang go donata diaparo ba ka no tšwela pele ba founela yona nomoro ya Malefo and then ke moka ge e ka ba di hloka go latiwa re tla loga mano re di late le diaparo jwalo jwalo account number yela ke 21589065525 21589065525 ke a leboga prof ya a ke leboge malome ka kapa ntate Matlala ke Matlala ke ntate Tlala ntate Tlala re gopela o botse ba thieletše difounu tša gago gore ba confirme payment mo go wena le mama ba fetša gage ba biletše dinomoro tša gago re berekiša ya mama ne mama ba biletše difounu tša gago 063 623 ska ke teng 063 623 24 13 di bušeletša gape 063 623 24 13 ya tšhelete ye mama re ya go thoma ka go petša dikoloto tša lena ka moka kere and then re tlo le thuša ka yona kere ye e šetšeng re tlo itliša ka gae ra le riela le statement sa go bonala ra be ra siša le go batho ba e lego gore ba donatile tšhelete ba bona gore tšhelete tša bona di dirile eng akere so ke kgopela gore ge ba founa ba re ba rometše tšhelete o ngwale di-phone number tša motho owe mo fase ebile o ngwale le gore o rometše bokae ebile go founetše ka nako mang akere ya so a mo go nna account go ne mo e leng gore gona normally re berekiša fela ge re dira dilo tša go swana le bo di-tournament dingeng re busy ka account e leng gore gona straight ya NPO ya rena akere so ye ke tlo le fa difounu tša mokgekolo ge ke tlo sepela mo endene le fele le mo founela le tlo bolela le yena lena akere so ke a le kgopela mama papa le mama ka motsotso monnyane ke kgopela le rataneng le hlomphaneng le tlogeleng go botsana mantšu a mabe mosadi o page ile gore boloi bo gona ke tla botlouša a ke nyake a tlogela lapa la gage ke nyaka go bona dula ka lapeng la gage mama ke kgopela o papa tshwarelo go tše ka moka go rileng tšona papa ke kgopela tshwarelo go tše mme ya go rile go tšona ke kgopela re ya ge lapa lela la lena ke tlo tla re tlo le bereka le lena re tlo le thuša re le bereke difounu tše mama a di biditšeng ge e le gore go ne wa nyakelang papa mmereko mo gongwe o ne se seng ka gae ke kgopela gore a di founele founu tša ga moremi ke 079 170 9862 or le ka founela 079 170 9862 or le ka founela 071 398 1508 magageshu ka dikgokaganyong tša leago ka Facebook ke a leboga batheeletše ba motse community radio station ke a leboga ka ga bota a re tsogeng ka mantšo a dikeletšo go balli ba rena not a dikgegeyo a le go seka le be le tlile go nyaka thušo le tlo ikry-a le ba ga bota re kgopela di-donation ene malome ka kapa bora mabenkele nako ngwe ge re donata
bora mabenkele ba gae a banke ba fela ba lahlela le ge ba ka nontšha sefago se ste fela go no lahlela re leboga kudu mabapi le taba yeo a ke go leboga malome ka kapa mmogo le the crew ye e leng gona sesi maloma o re o tlo go fa diroko mama re ya mo leboga sesi maloma le yena ka go bolela ka taba gore o tla go thuša tše ka moka mama di tlo fihla go wena a se dipapadi dilo tše di riwang ka mo a se dipapadi ke nnete e re go netefaletšang yona so re tlo tla ka di-video re bontšhe batho se re se dirileng ke lebogile kudu malome ka ka a re lebogile moremi crew re ya leboga balli ba rena a re ya leboga motheletše go lela kgausi mo a re theletšwa ga le gona go tswa go nna ke le morwa motšha maubane ka kapa ya radio the pusherman ke tšwele ka gore